Gusoniki Pizza Fan Club UK so Sanso na fans of Akoma nsem and also so Maa Akos Great Family so Charity Foundation and also so Yasha to ho wonko so na mon share ewo ho emfa ema ye pa wo hwe no na o share na nakua koko ewo ha waye krado evangelist Samuel Mensa ye krado ha sanso ena Anet an enso ewo ha ama etwetwea ono so hadi Ishmael edie enebu ye chidom ene adonte na yawo edie beko Facebook and afa YouTube live na bibia to me haya kama iya radio dio edie amaye na mame kanse bia wie enchiro obi ho a aya na wote wa wotumi kase wono de ase nyame ammoni ye kura o ase me de kura de ase me beja bi ni mu o enhira nyame de enhira nyame de enhira nkrofo no enhira nyame de enhira nkrofo no anya bia eradi jozi enhira nyame de enhira nkrofo na dan adai me enhira no minya bia na enhira no ewo hopa na ose obi ho ose o ade ne nyame enhira ose bia obenya sika obenya japade obenya nmunyam anase bia obenya yafrode eya na omuka se no nko a ene nyame enhira na enso so hye ne nso enyi nkyare eye nyame enhira ene munyam eye nyame enhira enkwatenten ewe eye nyame enhira ohu wo bitumi nya sika no anya japade no anya adamudie bia na enso wonim bia na apomodimpo abono enso wo de ohia dodo no nyina akiri no wo apomuden mame kayo wo de just buakonta buakonta na hwade se mfinhia mienu nie wo ne wo ma wo yere monkwa yaresabia da eno so eye nyame nhira nti ya emmo ho abonfia media hia media hia me ne de wonkwa yaresabia da mfinhia mienu na akua beje adwama me enra lady be frame ewo konfo anoche wonim say little kwakudi no wonders na ye ni ntira me ama nurses no ya omunnim no aha ukọ ho bia na se bibi kire wo so a minim ha wo mo okay so mo hwe to omunye number to behwe no mo de number na ama we oh from Maa Akos ene na bedafo mo de ombetumi aboa nti enra meduru fie anwumre mi didie no ena lady be frame o frame no osu na mbi san se de asem no se waba konfo no che se no na yare osa ne ba but ye de omo beto ho no afa ne yayi wo mo onye scan tua ne bills nti oda so eda ho 3500 nti oda so da ho timini wa kan no so nka say so betumi afri ho abadia fine but minim ni a say ye betumi ayede amawo ena mekate ko no osu na mekate ko no timeti wa na me say obi akoda konfo anochi abanya resabia na busuafo abo no ho ka over 500 million o menya no so the ewiase adane o ma boka be 50,000 500 million so nipa na enya nkwa obi akwa enya nkwa 3,005 Ghana cedis no ntimintua wada ho 2 weeks waka just oprapra ho aka ho na wadi ayi ne ho ewiase we dwene wana mis live edi adane o edi adane na ye nipa na ye nsua de wo nioma bi ho na ye timu eden wo nioma bi ho na nka enioma bi wo ha nyame de acha ye kwa wo hu mo bokwa obi aboka na eba no kra obi pe bi o wa boka ama ye bi ye sebi ye tue bi ye de bi ha enya asam keto wonya obi so nya bi wanya bebre wanya golden bed wanya akora amfane nto obi nso ni golden bed obi ni bi wono nso kwo ye akwa hena sa be ni kuru kra che se wo hena sa no fum okọ weja no ho menu mienu kra ye dwumi wode kwa wo ba ko miensa dia ma ti ya no odwane he sa na biase no etie sa na nyame nhirati nyame wa hyehye ne yoma ni nyina fefefe ne kwan so nti sa nti bi baboa bi
bibabua bi sa na ya ba wi ase no enti yes sister no o confirm no che also we have 3,500 Ghana cedis the bill no we dey say ye tiefo we dey say ye kokomom so obetumi abade ombe bia yi no ama na ba no wasanko aro dey say do mo ntwemo omu dwane nti sese de ya na ye ntwemma wo musa ne sa no we ne be nda sese de ye be ne say nti we say ne be nda because omu ntumi ema ne mma omu ntumi yenso nti enra no ma ye ko mi Maako ye tiefo mo aye ye na omo aye mi enko yi na emra ye ba na ye de na be kire Maako ye omo aye na ye enko yi ne mra ye ba ye de ne baba be kire wo mo so mo de omo nim ye de etimi ye wonya ado ye wa ha ye enko ye de sese ye nyi na ye mfa ne ma me kire enti Maako omo nye ni sesi amaye ya dofo munya ni sesi e mai e bia na wo ye nuanu bi omo wo outsider na Ghana ha e bi wo mo ko hospitals ti omo ko na so obi ye yi no but ontumi settle no bill na o matwietua ye wo safo no bi e wo hosa me pacho enti no se onso te sa na obetumi aboa ye ne a was 3,500 ebo boy and was ada 2 weeks wonya sika ma ye mfa nyi no 2 weeks e wo konfa no che na nurses ni bi na de me number e ma Maako omo wa se me gida me to se enti mo aye se betumi aboa ye ne a kakra yen settle bill ne mano na omunyi no na onko ne baby 3,500 Ghana cedis and also here wo konfa no che aban resabie no ye yi no ye no waka ho we ye yi na manaka ho ye ne ba no ho atono na bill na ye de ba ye no ontumi ntua nti woda ho ya je na ka ho nti momo aye sesi na yenko yi no ye betumi a ni akwako yi na ye de aba nti sese ye hia mo number 0245 3014 0245 0599 814 926 926 Mary Akosia Ade Obatan also confirm no che ye yi no be na watwe miru mu nie nenso onya 3,500 Ghana cedis nti woda so e wo enra na ni wamu ni so na enra na mi na ase Maako arawo obayare na ye yi nu na waka ho arawo papa momo aye wate momo aye ye tiefo momo aye mutumi ye mane broso wo betumi atua ni nyina so anu anu fa maye no na just anke no anu ya wie me sere momo aye wa na ye se ya ye ntumi hwe ne sa nti momo aye Maako ye nsa mo number ne bi 0245 3014 0245 3014 0599 814 926 0599 814 926 eye Mary Akosia de obehu number no e wo TV no so Facebook or YouTube or TikTok or number no eguso there so here eye 3,500 na ebi a won so betumi afford ni nyina ofra ye beje so na fe ya ko settle no bill number ya Emanu Kofi Yadamase. Na Shanenso ya the first story no ena Ebremo eno no ye Delta paper mill omo na swasene womo ena de floral tissues abedwaso tutumrika manamoto ne kopobi opomuden hu sembesi pibesita floral tissues ye kama kofa handkerchief wo himugum tintasu gum de paper yin fifre just the whole day ne kra no emwa mo opomuden enkonkan nenso so wonya floral tissue ya we ba kwa wo de paper no ato atwene ye disposable eno ebetumi aboa wiye papa yenkwe na menua bema bi enkodi enkomo awie bema na memwa ha wie mira there be what gigi adam te said wo fie aja woti wakonya mu show TV papa bi na pom te sen eya no apagya o mu kakra ma me na yetumi eko bia boko bajo udin bajo me din de ko fintim
Kofi intim. Okay, Kofi intim free him by. But don't face you also. Say she also. Every na pamo wo. Yeah, watch why you know Akoma FM studios hey. But we are there boko. As I mean me yere ware Kumasi na na tie. Na je say me adwuma LL. Na company transfer me dem call Takrade. Mama say yi ma fit Takrade ba say you also. Won nya me no ba na e wo ho. Na ba no me ne te wo no. Ma ware no oba no dwetire kama. Oye na adwuma. A je say dey bo bra hwe ye ma. Itachi no ba no kwan bi ode me nam so na je say e yade bi na etete me. Ti enkomra na je say me kwa adwuma ba. Aba no last me to say be ma biti. Me dan animo. Akoma so free so in Kumasi. The second time I said who say be ma kro na me say bisa no. The be mo last me to no say some ka say me church member. Ndi say me nya dan. Also who me na wakra say me ko. Enti ya no ban Africa me ko Kumasi aba. O kon so wan kra me. E ba na me busa me man say o ma me wo so ko Kumasi. Kumasi o ko akwa den. Oba Kumasi on friends no wadum ne phone. E friend no wadum ne phone. Enti oba na busa say na ho na akoye ne no wane me ntokwa. Na wane me ntokwa. Na adwuma so me yes shift adwuma na me ye. Last me kwa adwuma na jo. Ba no ba the case was 7 years. Akoma FM 87.9. 7 years me ho me mother. Ndi asanu be da ni nuanom. Ni ma me ne papa me je aware free almost do me nyina wu. Ti ba onu anom say o mu ni ba bi owo. Enti ma tu ho na mo nantia 7 years afi kwa na ma bre. Enti me ko bi na ka che me say o. E say o ye no kwa no last week no bi ka che say wo hu no Kumasi ya say. Na nkomodi die mo wo say o te kwa da so. Na kwa da so me de na hu say kwa da so fie we mu na say fie mu na ye den. Owo. Na me say ne me baram ja sam be dan Maa Akos na ja. Wa he me moa. Waka bia ma hu me ma no. Te ma titiri wo na me nam. Okay. Me da say na wo so ba no uhia ne wen mu free hene ene kwatena hene kwaye adwuma wo hene cheche mu ye pa. Ba chaw. Me oba ne me hu no Kumasi ya. Your friend is saying your friend Nana asi hene. Nana asi hene. Okay. Ana me hu no Kumasi ya na ja me na aware ye. O ye no ho ade. Me ye no ho ade. E wa so be mu. Presbyterian ata ai tafo. E ho na na mu ye no mu nyina na mosomo ana. E ho na de papa presby sofo. Nti ho na me hu na me ye no ho ade o presby mission house. And sakra mbo na bia me na fa afraid awo eba. Okay. Ne kutama miensa. Na cha omoye na kwa na keto na free mu. Se me no miensa. Oba pani anya. Oba pani anya 27 years. And the otosu me no so 25. Oba pani anya 27 years. 27 and the years. otosu me no 25. The otosu me so 18. And then we school adjustment. Sorry, I bonnyere. Second one we adjustment. Third one so yasantewa. It's also mama hu kwala no. Ena oba no oyire o mfiese. Also what 20 sorry 54 years. 54 ena years. Maybe more 54 years. Nti mu free Kumasi no hefa na mo sign call ye transfer second D Takrade. Second D Takrade. Mu ko nyina na montem eye kama. Montem ye fine. Bibia ni entem. Ujidi. Mpacho ha. Me ni se bibia eye fine. Mpacho me bibia ye fine mami. E ma wo. No ba ni problem bia. Ti Takrade ai say you also. Na problems na ye den. Start here. Say you also no dey na kofa problems no buy. Mpacho me dey da me ma hye ni dwa tem bia oba Kumasi be fa Tom Brown mo ni otumu. I just we na adwuma kama. One wabon say getire no. Mpacho me na bon say getire no. No dey na adwuma kama. Enti me nim de ntia tem bia no. Bibi sa na ekobae. Unti no. Me nti no me nka no. Na adwuma o yes na adwade na om di no Tuesday. Enti Monday de bachi Tuesday Kumasi for no mo ko no mo baby training chen num ti because na jobe 1:30 after na. Akoma FM 87. Mama ne man de tem bia be na bi no num ti ni ade. Chese me di hu sa no. Afi oba ne ya o crowd me ko Kumasi. Kumasi okon okwa ede so wontimi ncheche mu nchire me okoko wo yiri ko Kumasi a wontumi nka nche opate se bia me kwa akwaye we me kwa akwaye bana me busa me man se mo ma me wo so ko Kumasi okwa wo kwa ede o se ani me nim me chese oba no wo kwa won kra wo mba cho won kra me how mba cho won kra me ade so wo aye be ma we buchi mba cho aye no kra ti me busa no akọ wo kwa adwuma ba wo be ba na wo yire tukwan wan kra wo mba cho wanya aye so me the message wo de me ntra masa ko Kumasi ya masa ko Kumasi a wo ko bi mi si dan ho akola fi ne do ma ban so mo ko square me so me ya adwuma ti nya me ya adum na se bia
mitimi ye kakra kakra mi ye dan ba ko mi na che kwa one nkwa be ko Kumasi kra na ya no kwa ka me pene sa but mi nyanye nya fe na me ko han dan de mo kwa ko tena Kumasi ndi nya botra ma duru amre du si ko Kumasi a ya be ko enti se oba ubisa na oso koye den e de ko se de oba me koye de wuntimi musa me sa de tina me se ni oba ye no Kumasi wuntimi musa sa de da me de no na wutu kwa ko ba bi na ko ye bi na mintimi musa ne no wafa bufuo me ne che wakasa kasa etia me ne che se me twa so okwa no pa no ba nwumre anase okodi ben nansa bi ko ade echi no waba ni se bi okwa dade na osansan onsan sa da no ya 3 days ansa no waba 3 days no friend na onfa na wo fra busuafo bisa wo mo se bia wo mo de hye na ba ho ana se bia pese ohunu se bia Kumasi na okoye anase nye Kumasi na okoye wo fra fie bisa ba je ndem man fra fie ayi misasa wo fra oba na wonya no wo na ade wani abusu okọ ba bi o e bia na bibi tu no ba bi ti ade na e bia on fra busua me yire ka sese ne se pacho wa ba fie ana unsu misa bibia ndem so beba ndem man musasa okọ a wode nkra ne kwa na wo ba je wan fa nkra ne nko no nko na ya na yeden okọ oja nkra ne ma no nko na okọ oja nkra ne ma so okodi 3 days oja nkra ne ma unsu kwa adwuma nti wan na ye hwe nkra no sabre no ba je mi ara mi hwe wo mu oba wo mu oba emami no be ma ba oba no omususa na kasa wa na ahwe wo mu udware wo mu eye bibia na se da mi nti ma peja kakra nti omu atumi ye wo mu bibia o ma de da okay ye hwe mu free Kumasi ko montam ye kama mu ko baby foforo kran san ye transfer mo asa ko say yoso baby a currently mu wono say hefa na wo mo say yoso e ho na sisi a wono oba stay okay before oba no ebesesa ne mani nyina dia ko baby ehunu no we changes e wo ba ne ho e bia ne na nyi we changes bia the changes are made me hu ene say me ba no e kura na me wa se me ba no wa pia bontin na wo ba me no wo dem na wo ba he fa na ko ye ya no ko kana ntokwa na eden ntokwa aba e je se opie kura me ntimi nya den e mu zanza he fa na wo ko opie a wo che ba je otimi che ben sen betiba take bia be 2 hours scramble nti obeba no wadidi ada ko busa no se na dan ntokwa titam bia no na opie kwa mintimi misa no e bia na bibi ho se mu wo Kumasi na ne ye no entesa ba bia transfer mu ko ye no ne ye no entesa na mo ba sahwi ho no se bibi akoso a e bia na oba no ompe be ma wahunu badaso wabu ani aguso me ba cha se me de me ma bo dwete wo ye adwuma enti no so me no na tie minim ade kwa wo mpe se me yire no so wo hia bibi na se bibi wo na se wo mpa e se wo bo mama ne se bia me mpe we so ntimi ka sa bi nso chere me da ntimi ka sa bi chere me da enti na me minim de enti a enti wo yes ha no okoye nya sen but okoye 7 years ni oba no 7 years ni 7 years won chen ko ye no 7 years ni me ka say 6 to 7 months that be years 7 years yes ma 2 1 na utu wana mo why ye the one there but why no one there people are from the one we twa nkontaje sekan bibia o president se no mo dia ma wono 7 good years and akwa busia wono mo se den but so woni ba bia wo omunya ba ko do ka chen so kon kran and so said last week no bi ka chen so wo me yire no wa say na komodi die ko ni ko ko so te kwada so na say so wo Kumasi a na che me ko me nim so wo Kumasi a say e che so wo Kumasi a de na che say me boshi na me yeden me ba na me asan be da mo say de enti o ma me hu me ma no ti 7 years wo hu ma no da ana say wo men so kra de wo manyini e bi wo secondary schools e bi ni secondary school ba so wa wie kra wie Akoma FM wo munya kra nkete ya wo yire fa wo mo de wo mo dwane ye wo mo wa secondary school wo mani abue enim ye papa enti 7 years no o kapre nkonkora no a wo mo school mu ho no da ba cho ni se bia me na me nhwe me ma se me nim ba bia nkwa na me no ka mi timi ni di nya me ma ma no nsi bone o me nkasa wo na wo nhwe wo mo so what you say because oba no kra na nebuafu wo a enkoda ni bonfu sanity enkra ni nsusa ketenkete se bia omuntumi nya calls so what you say esiden na enkra wo so mo dodo esen miensa penia di fiesa 27 years 27 waso awade akura oba 27 the auto should say 25 years waso awade yenko ene de tato ono so sa 18 7 years ni wo ba 27 years no tenenka 25 years no tenenka 18 years ni fa fon fra wo papa
bibi wo ho eja se secret bi wo ho asase bi wo ho ayipue wanye mpu aye hunu mama secret ana maka kire wo no enti 7 years ni kapre nkonkora ne wo bi ahoda wo mo secondary school ni na sika wo bi mama me akọ am do mo ko school ni na wo ma wie anomo da so ko Akoma FM 87.9 Kumasi. there sisi anomo age ni ye 27 o ana time omo free o ma me say mama age na first one 27 ana sika second one so 25 aha ento omo kono na omo nuru sa okono na omo nya nuri okono na first born no 20 years and 7 years abeka ho so 27 years 27 yeah and second born no 19 years 7 years abeka ho just say em wanwa wo mo popoye mama me wo ma fa phone frɛ because David say ba ko no kra no ba ko no a okɔ no onye o se so 27 years a okɔ 20 years na ne afi wonim so papa na de na kɔ to school sa bre na akra no kɔ school bai but satam no satan na oba no obonwire bonwire secondary school no bonwire secondary school ena de na oto so mienu no so adwesuman secondary school ena de otwa to no so ya santoa secondary school aba bonwire adwesuman ya santoa ya nya so na me show dem ko school na wutua wo mo bibia loan ya na me gide ye de dem ko school loan na age Akoma FM enti na wonsi wabusua fom dabi wo hwe wo ma mama me do me ma wo hwe fie 7 years until wo ba ene se dampo kan ha me aka me ma ha wow wo so ba ne friends because esem we ba de na si hene eh nana esi ne ba pa wo tomrosie obi de hie papa be mame enche be fro fawai na maye hunu de a be ma kofi team wo de ye wo a wotumi afa nkoda me ensemu ade wo ma firi fie nsu nie o se hedo won ti bi firi ne mana no da kopim so odi sia ye ne ka se ensem bi ye masum na ensem bi nkoyie sa mame nti mame ye fra wo afa na cheche ensemu kakra na we de pantoma papa oba besisa na niema afri ho no sabre na akwa adwuma mo a baja me kwa adwuma mo na o sisa niema ni na adwo na o sisa na adwo na o sisa niema no one night enti obia baja me secret me supervisor e factory enti ma anyi obia mo amfrɛ me anadwo no kama secret for na anadwo be 1:30 na o yes ade no like maba ezo ma anyi obia amfrɛ enti me buy na dan da na bibia nim chance ba akokora me de beto kokokora de atre ba kokoko Akoma FM 87.9 wasisa ne ema ne ka wo ne ema na so mimi ne ka mimi ne ema ka mimi afani bibia wa fan chance afa bibia everything aka won ta de pe na wo dan nim mo fridge sene mo tv ne tele ho enema nyina wasisa koy wasisa ne nyina ama obebo me maame amane se waja aware obebo maame amane mimi maame amane se waja aware me so kwa me nsakra wanfa ka santema me de mi se woni be ma ja aware ne nsani ana me ma o me hwe me ma hu me ma wa anya sa na maame se ansamai na maame se wo de twama kofi ne mra na me musa no wo si kofi ba me frɛ kofi ba ya e fra switch off bepe mo nne 7 years me hu na nim se da man asam no emu ehwehwe aso ahuru ehwehwe aso papa na woni wo kwayi oba wawa no ma why na ye no ho ade good ebusua 40 ase wabusua tiase ntia den na mo abusua no entua na mo anko oba na ebusua fo anko hia omo na mo ehunu ma mba cho oba na busua ne maame ne papa na me ware ho me ji aware free ho eso mi nyina omo ntiase ndi omo fuso free ba bi na be ye den be ye adwuma okumase ase yi enti onua no mienu de na omo wa hanti esi ye no me ko bo mama ne ye ana omo yeso omo ni ba bi omo nua ne den ewo edi ba akokora do ka chese onua no wankran ankran so hoso se kumase ase yi maiden mo se ankran bi afie we mu na sa ha se na ye den wo mo wari nya mfie sen wasi wari be se be 22 years as a bibisa be 22 years nti mo asama kopie
abusua no mu da ebi oba na kɔbɔ charge sɛ me kunu ɔpɛma me kunu ɔma kɔhoma me kunu ɔne me na me kunu tiatia me wɔ boro me ama ma se ho nkonya either abusua mu anasa asɔre mu mama onye no de me asɛm wa koto obi anso mfrɛ me kra musa me asɛm wei before wei besem me kyɛ wonu oba na nya wade me no oba na nya asɛm bia nkɔ ba bia nya wade mu David am obi amfrɛ ya ntransensesi ɔbɛkɔ no ɔno da oh ɔbɛkɔ no mama me say sɛ me ba kra no apiam kra to ba bi kra mpo kyerɛ ye mu ye me ba ne hyɛ kra no apiam kra yɛ den ato ba bi for how long ansa na ɔsesa no ne ma adwane oh mama me ba say they take it best about 6 months kra mpo busumi nsia before oba sesa ne ma free wakɔ no they take it best 6 months ba busumi nsia no no na ada wɔne wo na ada mama mu nyina mo da mpa ba ko so me say mama me bed oda so no ko da si aba fo 87.9 so no si aba so je ni kwa asem ye den me ha me wonti asem na me papa me mama ama ne se ye koso no fe kwa da mintimi ti asa tam bia no na kasa kasa ye den aba ye ntem se den ti gina de wo peso ye no eso na ma we nyina ko pae obeda mpa ne so a wo koda so na osi aba fo wo so si ba so na wa foro so nti mo de sikro foro bra sa sanati busumi nsia no se no problem ne se ono na why am rana David ujina so mi jira so pa ujidi mi bia na wo na anim so ujina so bia na ne mu ayem rama oba no bia je mu ma no ujina na so pa bo adwuma 24/7 Akoma FM sanati nka na nka bia osisi mu ayem ranka aka kire me na wo eduro bia de banche haban ye na nka me kire wo ba jo enye mresa okay enye mresa baba sa bi se ho die ma enye mre ujina so nti sa enye mre ma yi sa da firi o si infinshi abusu bi nsia wone wona enye normal papa menim so oba ne be open up a kire e de no ka kire wo me de ka bibi an kire me de me aso se de me kire mu se sa ne nema e ba kwa se pa ma me ma oba ne wona ada mama problem wo na se no ntisa Akoma FM 87.9 Kumasi ntisa se shukura ba na ntisa e kire yi no na no ye sa de ti de na kwate bayira homem ususu so konya ba ma bi efu ye na me de me susu so ye sa de nti na ba ma wo yira fo chi akofa ba ni me ntime njire sa papa cause me na sa de bia ma nti awade no wan fom ba yi da mama me de me de me gidi sa me ye den me mfom no wafa na chi ma obi akoka kire na wafa na chi ma wahunu na ehon ya oda so mama me de me mfa kire bia wasi sa ne makɔ de bɛma de mintimi ntra 7 years ene no kra de ni ama ye den ma fo ba me no ba de no 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 de sa de nansi but ono no kɔ ye de 7 years de mintimi ntra se sa ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no a no waso eguso da wutie sabre ye woso homa no ye woso homa ne pa na ye ne nana esi hina di nkomo na ye hunu enfom so eba ya oba bema atrisika wawo ben finhia aduonum yenu ahyew kawa ne nete bosuminum nsiem woni na anada kwa adwuma ba ya oba pakene ne manyina chansi mpo abema edidi mu wanya no ho fakoi mane ka bema yankasa honam mu niema ena eguo enfie nsum nie onte ba ne nka ene wo hu ba no ena enumpo enhyeda ha no se ne ma eka ho bi mfie nsu ne nkura wo hwe mo ayi secondary school wo hwe wo mo enkura no so a onte wonom enka papa ebeya den se enkura wo mo nya nkura wo ma no wo manyinyi oba no se wonye bibi ntia wo mo na ya ma nkura no na mo ma no adi ho yawo a ena wo mo do wo mo papa na wo mo nim so wo so papa do wo mo se de wu kan ya enkura yi wo mo wofo ko mbetimi afreda die ti na enkura ni nyina beda na wo ma chi de ama wo sa mama ene de timi ya den mama asem bi ho ayi pu ma yen mama kaminim kwala no number ka my friend say maba eti ma me de say ka me ni woni asem enkura de me ma ne wo mo eti maba mo mra ba de kwala me ni wo mo ya den e number na me nim ba bia ma me ne tie na ma ga se me ko na ma ko hwehwe me ma nim busuafo bia so ni ho a wo mu be yi ho achima wo se bia ye de hye no eti ya na wo te ha Akoma FM 87.9 Kumasi. hello
Hello. Yes, hello. Esi. Monsan freno. Monsan freno ema ye biem. Wono an e ka senso so onim nipa ye freno esi hene. Be ma de wo de aye obeya no so because oba no minim de aye no so. Mama menye hwe. Enti man na wo ba ya no ote ono susu se woni man no wo bibi yo. Ono mo koto no se hwe ho. Beto koto no se hwe ho. Na Akoma FM 87.9 Kumasi. What ne yawo? Wa na wo ne oba na ti. Okay. Empredo do se na wo so hu sa ba men. 2 times. Ubisa wo yire so wo ye hwan no. Was that sorry ni? No omo koye na mo kwa sorry. Oye koye na chese. Kwa sorry presby. Mo kwa se hwe ho no. Na no oba ni nyina kwa sorry presby. Na wo hu be ma no wo hoda. De ma hu no hoda. Na ne no anka che oba no se nyina na ye ba ye kwa presby sorry. Da bia ye kwa sorry a be men ye hu no. Nti he presby no wo ko wa misa no. Mpacho de ma musa no sa asem no. Se be musa na was na sorry ni. So no, I sorry for so dos. They meet me nyina. Wo no how many times? Akoma FM 87.9 Oh, we awia. Na me hu 2 times. Awia. Na oyire nnim se bia wo befuma ba fie awia no e na o ma ne ba ya na se bia wonim se o me kunu be obeto na enyehwe. Asa me de yan de me pon adwuma ne bia no ba beto no. Na lazo me ko ba bi na me sa beto no. Ndo ka se na sorry ni no. Enti me ma dwe ntia me se bia ne bibi no. Before a wo ba beto be ma no wo ho mienu a oba ne ka che o se wa sorry ni no na sorry ni no na sa mene wo na ewo ho ana ye after enu ansa na esi sa ta me hu sa de no na sa de no so ye den start ye hu be ma no wo fi ho no Akoma fi na oba na ne wa na to ne wa na akopim se o de pake ne ma ma fi ho. Okay ejefo nti se de bo ye na ye wo ni phone ya na ye hwehwe no o se ye hwehwe no. Hello. Esine. Hello. Ya ma me mo hawie yo na wan. Hello. Oh, esi. Beta so ba dia mo de do ho mo kasa me. Esi ba bia me hye pa so kasa de wo ha de na aboa. Because me hye ko ko ba bia me won de do wa ha. Me wo krom de do ho ntu kasa me nti. Esi ba hello esi. 7.9 Kumasi. Hello esi. Yeah. Me ni esi wa me pa so. We did the same. Me ni esi. Esi na esi why? Esi na. Ono. Wa se me tene voice a wono a. Sa friend bi. Esi na mame. Wo Kumasi he ya. Se bibi ni afa na bibi o na kan mi ehun akua. Bibi o kan ye ehun no because adie ya wo wonka sa ye nti se ye ehun be me wote na ni ayira wo se fi hia duanu mi no no tan ye wonya wo boneda wo so wonya wo boneda nti bone kura be me na ye wo no fa ne enko Maako ni esi hene aye no ye ntenase nsusu ampa se be me ka se wonya ne hwea na woboa oba bie ni ho a obetumi asesa ne nuoma haw ni ho na wasesa ne nuoma nyina 7 years wase mafiri fie abra wabo ne dwetire efie de enuoma koyie wo behunu obi wani mu na mebusa se meyere be ma be ni a wase no anu 6 months me ne wona dabi ebi nsi ho ebi nsi ye ebi so ntimi nsi saa enti sister yesraw esi hima yeso voice ano no esi hene esi wo me pacho voice ano no wukunu se o voice a wo de kasa no yesraw wa kire yensem nim kire yemu amen kire wan kire yemu ne besie kire dia a enya papa na chese ene na wo ye bibi wo okunu achi enti na wo ye saa de no wa ma wo men so wa so de wo men so enti fama yen ma ko ye ma na nyira sa fa teacher no to so ya rehwa no we kwa ye fe no wase nyono a enti ya dial run number right enti enim ne number no enti nyono a obobo ya hwehwe no se de wo si ye yi kire se enuoma bi nkoyie ene ne nam pa ebia na wo so wanya ba ma bi wa ba hu na na si ne
Madam. Nana say ne apom te sai na he na we. Okay. Nana say he ne nana say he ne. Aye. Hello. Yes, nana na wo we. What's on the way? Aye. Akoma If I can't tell you there. Aye, nana, yes, show. Oh no. Yes, Don't show. Aye. Aye. Oh, eye bribi me nua ba. Enya branche bia ye friend Kofi. Hello. Unim Kofi team. You bebe ho. Unim Kofi team. What I try. Yo, Kofi team na dia sem bia beda ye no seja. Ne yira wona wotia no no won ka wo team. Madam me man kata. Wa pata man kata. Ne no why. What's the yira no? Oboa, me no kwa. Me no. Ai. Bottom, me. Akoma FM. What's the yira wa wa yo ho ade press bi asore dem. I know ya then. And 22 years wona na wo mami ensa na eye nan kra na ba kwa free mu. Hello. Ya transfer moko sashi wona wo na tie won ka bi nhyeru. Da ko po adwuma ba ya wasesa ne ma wodam ho nyina. From 7 years ni wo hu woda. Madam. Na me me on me tena 7 years ma tiri ho. E na nim ba bia me wo. Madam me pa chopi me no bibia kan wai. And na say ni be ma yi kan yanyi ntumu. Ye hu se me no wa me pa chopi. Ye hu se be ma no wa fom ba bi ma ye hu ne fom so. Madam me bibia me say ni nyasa ma be pega tra me pa chopi wai. Kuma mpeche asamba en kalam panyi ma wale awo no. Ena me letuma ka cha pala wale awo so nko he ni papa na. E pa chopa be bia no wo me pese me di dofuwa e pa chop. E pa chopa me ntie nko. Won't me say me chiri pa se no ba he me. Ase no ba he me. Me yine no ni na jai. Oba ma no no ni na jai no ba se me. Baby ano wo me pese me di dofuwa. Me kwa no esiti. E pa chopa. Me hunu se fom so wo baby o to. Madam, me pa chopa. Ma we DJ why? Ma we DJ. Tobo. Oh, face me. Bema. Sa face ma me biemu. Bema. Mama. What say you bisa say? Wo yire no waja no na. Mama. Me say, send them cause 7 years ni de. Wo kwa ya maintain kan ya hwe no de. Wa fa oba. 7 years ma fa oba. Nti me nya aware 17 na me ya dan. Me ba me man nti so ma me hu me mba. Enkwara nti na me bae. Nya aware nti na me bae. O se nkura na nyinyini a ono nti me nka nche nkura ne se. Wo mo hwe wo mo papa no mo. Na mama me so me nimba bia nkwala yin so wo. Me da na ma hu me ma no. Nkura na de me dia menti ase ne se. O mo nye toddler. Nkura no wo mo anya fa no kete. Mama, se nkwala ne ba me nchen a. Me ba bi o tie kwa me nkope bibia ho. Me ma nti na me bae. Mama mbacho we na wo si nya aware asem. Mama, mbacho bisa ne se me ni ba bia me ma no wo. Ana me ni ba bia o tie na ma hwe me ma. Unim me problem kakra me wanna say. Se enkra no aye enkra o maria. Ye fa say bia pani kra wo wom aye 10 years. Ye fa ne sa. Eno de oba no ebetumi me kan say. Obetumi de nkura na sie wo. But nkura ba ko 27 years. Waso awade 25 years. Waso awade 18 years. Ebeside na maame na convince sankura wenu nyina. Mama, wo papa hwe wo mo. Wa convince wo ma wie. Say. Ontumi be piedi. Obetumi a pai na pampa mu se me nkwa hwe wo papa. Ana wo besides wo se nya aware asem na wo ka. Wo wonfa wo nsamra wu. Onfa wo nsamra. Onfa wo nsamra wo. Eti bibiasi me da ma akọ babia me da so gira ma me esi se won kire ye nsem ni. E wo so fa. Die duru no. E wo se wo kire mu. Wo se wo kire mu ofa. Wonim no se de wo sika se wa bodam. Na yire no wajai no. E bia wo ko ho no na wo de mansem kura tete wo. Eti wo no ese se wo kire mu. Wabodam chese na chese ma ko obi ntumi mfa ko at once enka nkyere ni kunu se wabodam wagyan no kura oba no se wo mpe no kura won ka se wabodam
na kyerɛ sɛ wa ɔse baabi ɔwɔ no ɛnyɛ ma na koma ɛmfu ama ne bo mfu a mmoro so na kyerɛ sɛ biribi wɔ hɔ a maame esi ɛyɛ wo ya na wankyerɛ yɛ mu a mepaakyɛ yɛni adwene mu asɛm yɛni adwene mu asɛm eti maame esi yɛbɛsa aba wa wo nkyɛn ɛte sɛ wo kyerɛ yɛ mu ɛnyɛ sɛ sɛ deɛ wayera sesei wayera wa mabua yɛ a enye yie eti maame esi bua yɛn maame esi bua yɛn enti sa yɛ hunu ɛnyɛ sa so de ayɛ wa na wo kopa bɛɛma ɛna wanya bɛɛma foforo ɛna wo firi hoja a wo kunu because say the wusi kan ɛnyɛ abufu asɛm a yɛn wo kunu na abu afu na yɛn ɛnyɛ yɛn maame esi nyɛ yɛn ɛnyɛ yɛn wa wonim no so woni sɛ de ma ko kan kura e bia ne ma ne mpo no oja wo mo nsansa ne maame picture so kan oja yɛ nsansa maame no we yɛ ne ba ha maame esi ni maame esi ni yeso maame esi mama yɛ hunu ne ma no so kura no mo ma yɛ nte wo mo nka we wanyini akwa no wanyina ware wo nsa no ntumi nka bibia nkyɛ sɛ mfrɛ papa ɛna ne maame ka sɛ ade ne ma wo mo aware yɛ ɔno na bɛka kyɛ sɛ kɔhwehwɛ wo ma da bi ɔmo ntumi nya saa sɛ de wusi kai sɛ nkura na nyinyini wo mo nyinyini eti sɛ bibia mu a nkura ne wo bibi yɛ dɛ aka eti maame esi adeɛ wo ka ne deɛ wabɔdam no yɛ nim papa wo mo dam eti deɛ ha wo no kyerɛ yemu brabe kyerɛ yemu wo ma no so bibi ha wo mo a wo so kyerɛ yemu because yɛ nim papafo bebree a yɛ so ma saa no a yɛ so saa na ne ehu foforo na ne ato yɛ ma ato atwene wo na ɔde wo ma ko school ma ko nka de na aduru mire sɛ ya wura school dem o wura school mu ho sɛ o ma wiewie o o ma wiewie a wo mbehu achi o mo wanamfo bi wo ho wo ne wo atena akyɛ o mo namfo ba ko mienu bi wo behunu e de be kura nti na abusua to kura watwene ebi wo bi ti ase ebusua bi emfiu eti kyese bibi wo ho ma me esi kyerɛ yemu ya kwa aba kyerɛ yemu ya kwa aba kyerɛ yemu papa high Akoma 87.9 FM asɛm emu awrem papa ama papa ya asɛm wo ti ase yeye asɛm kekesi ani emfa me pese mu say time ana enkra ne free ne nche no mo school me boa eti se na okopeso ohun kra ne kyerɛ kwan ya timi akɔ school ho ka be ko school ho timi akɔ school ho what now 7 years in Kafina wo be hwehwɛ ya kyerɛ kwan ya na 7 years 7 years so na be hwehwɛ ya kyerɛ kwan 7 years de wache bibi wo ho a onka e na oba no so abufo nti ono so mpɛso obeka nti oba no na yebesere se omra fom na de wo ho bia no eni nkomo na fe won kyerɛkyerɛ ye mu yie papa na me ka sɛ your sister bi ɛso okonfa no kye yi no nso 2 weeks no da so te ho 3,500 you obi chewing gum ziko shana na wo ka no ebia ni o ebia ni 3,500 nti obi da ho 2 weeks one ne ba ontumi nkofie nsi anje sɛ obepra pro so obeye den na atene kew ene na che sɛ ehadwe na yesrese yetiefo ahwefo ebetumi aboa ye kakra 3,500 Ghana nanka yede akwa akwayi no yede amana no ono ayi ne ho kofie na afi ya so adwe no esum bi osugu mi so maame mi so na me ho yira me kwa na bo eche ya na sɛ makoma san ba fom kakra enti 0245 301462 0245 301462 0245 301462 kebi ebenya bi ade bema no on to na busuafo nkra no mo fa de aka nsoso na yenso ya bere bi ama Max Global Link Limited and Nadia Wamo and I said the addition to Quine Concro from so called Schengen states, say Germany, Netherlands, Italy, and as up as UK, Australia, US, and I say UK, baby be a person to Quine Echo, and Crank you my for a bed you my for businessmen and women, and will be our condo so to Quine, so construction, will quiet Juma Naso Cobos say one crofoma swam, a Max Global Link Limited, one do back one home, a different passport and crata 7 woman. She go Akoma bibia kama e dia maum e no ti hwe mo kira kwan e wo Wager White Cross woman in West Africa Deco Towels no e dia nimhwe kuma senso won mo wasafo woman snit office no e dia nimhwe ya free 0205874034 0205874034 na Royal Homeopathic Clinic eguso e ka wo se wonti wo de promotion aba we time bia na so entena ho e ma ne ntwam enam se wo se bra na doctor ehwehwe oni padua mu
ɛma wo free wontua kapra kura na sɛ wote nkasa redie no eniema nkɔ yie so ahono menya den so mentiapo ɛno nti ɛna Royal Homeopathic Esebra na wɔhwehwɛ wo nipadua mu ma wɔbɛyɛ wo lab diagnosis consultation ni nyina ɛyɛ free massage nso ɛyɛ free wakɔ hodo wonkɔ hodo wɔse ɛyɛ free na deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ wokɔ 50 Ghana pɛ na wo de akɔyu card ɛne wo foda deɛ aka nyina akɔpem sɛ doctor ɛhwɛ wo no ɛyɛ free kura wontua kapra Kumase form yɛde ani kyerɛ mo ɛwɔ etimatim Monique Junction Enkran Madina Ashalibotwe Afei Techimai Blue Cross one more Eben Faith Baptist ya Fred Dr. Penin Wankasa ɛwɔ 0242951005 0242951005 Shane so sɛ wɔn yɛ adwuma adwoada ɛde kɔpem memne da anopa no nso pɛ mom ɛde kɔ ɛkɔpem anwumre no num Afe raffle course twa na wo twa obedi akrade a aba wo de 10 Ghana wo akwanya se wodi imprensa de di nkan ye ene se na wo twe no obedi phones ana TV microwave fuel voucher esom 1000 Ghana cedis afe abosom 9 tem wo mo sign the car ato so utrie ye so aka no aye wo dia na ne nyina akwa awie ya mo twa ye 10 Ghana wo mo select ade wodi mu kan no 3 bedroom house e wa dental housing down ye de maw eye fala wo bia betumi adi enti wo so enam se wunya twa nko ade a wo bedi dial star 365 star 224 hash star 365 star 224 hash and I say star 789 star 224 hash na wo dia to ticket di hye no so kakra fa 10 Ghana twa enam se wo so twa wo bedi enkyere mu bia no frame 0308255707 0308255707 ANS Electronics wo mo so aba papa ne de wo no ma demo asiesie aye simple ene sika ni wonte wo to atode e be che to papa prekom eno te edefa wo TV any remote ni nyina ANS Electronics ewo electrical appliances papa ne border form a woton edi free 500 cedis e ko benya de papa e be cha ma woton ewo wono makache wo pe quality laptops ene ne chargers ahodo system unit monitors and asset tablet TV ni remote ne niam ka ho nyina da ANS Electronic Soutio Market Awoshi Alan wo mo ewo ho afei Oduman Estate so one more branch for front so el bomma de frey 0244973955 0244973955 Flora tissues just why choose wisely eye kama papa we entete enka wanim eno to kwa yasi akoso a na ebi da opese mo e ma no mesra wura washroom ho awie a na de asiesie ho kama entete nka oba bia wo mo ewo facial tissues de de to ye bag mo de de hye botomo ni nyina ebi ewo ho toilet roll any multi-purpose towel napkins nyina da Flora edibi abadwa so eno ti ene de wo petition nko ade a eno a ene Flora tissues choose wisely Covi organic tiger nut powder atadwi sam to hono atadwi we no de he wo de friends wo de na no pa wo bo ane nom no enye ya eno ti bomoden asa so bepa bie na de sifie ene de enuane a ye die no eno a ne de ye hodrom eno ti atadwi sam e wo dwa so bomoden apa bi na emo papa diabetes for no eye de ma onam se we no ete sugar level no eso blood pressure ete so na sanso boa ema moja e de frusani eyie e wo nipaduam mema ne ma etari atadwe pa nim se de charge e battery ne mpasogro no etime ye de no tie ne atadwesam na badwa so a bomadi apa bi na chesa mpasogro no enya ne na so Kumase fo Akoma FM benye bi eto ba bia wo bia so wo pa atadwesam bi abomodin frame 0548405007 0548405007 wase ma waduane enye wadro sanso ena homka heat patch so eye plaster ya ye di tu eyaw ase wote hwa wote se yaw pa heat no enya se be so bi won ma ni nkoto dwemu keka bom se ya ka dwuredwure mu sa pens nko a wo bi so esisi na ye ne ya wachi bremom ana se ba bibia wote ya no we ye plaster wo mo de abadwa so se ye fantu eyaw ase krakra emfamfiri ye nipaduam e ma no eye de ma ye papa ebra ye bu ye nsa wo bu nsa na sa wote ya wa eye plaster eno a na be wa ye na de atare ba bia yam ne wonom heat ne be bo na to ase kama edi ama Kumase Akoma FM ebuso ewa ha dodo atro bomodin na frɛ 0599991149 05999911 Hello. Hey, me say and bayire papa mofa yewra emamena want nas ne misa no because asem we anu ayede papa bema ayiri o na omai what to say ebiaware
Hello. Hello. Isn't it? Wrong line, why? What you more be because ya and nenwa ina ye frɛ ya no nya nin e we nya o man mu bia so ne na what say wo man mu bi ne be man na tie why na ka kyerɛ obi na ka kyerɛ me for so obi na ka kyerɛ dia na kyerɛ so obi nim ba bia wo man wo papa mo tinko me say obi ehun sɛ wo ba no ne be ma bi na tie a na kyerɛ sɛ obi nim ba bia wo ba no ɛwɔ sɛ ɛde nti na obi kro no ntimi nkyerɛ wo sɛ Mr. Intim oba we no wɔte ha ne be ma na tie mama eno nti na me so me pɛ no sɛ kwala ne nti na me so me yɛ de me ba asɛ me hu kwala no da bi na oba ne nti na me ba kwala enye oba na sɛ me say wo say what is sɛ oba ne mu bi ɛne be ma bi na tie ba ɔnyɛ ne ho ade hwan na bɔ wa ma de hwan na hu wo ba no obi na hu no bɔ mama ne obi na hu no isese wo so ohwehwɛ wo ma no aden wo bi na wo hu wo ba no wo ommeso wo nsan ko kyerɛ wo sɛ bi afie wei ɛna wo ba no ne be ma ne tie wo hu no a wo be hu ma ne mienu aka ne nyina mama se de mate se wone be ma tie no wo kyire de wone wate se wone be ma tie no mienu ne nka ho da bi mienu ne nka na pɛ sɛ hu miensa ne nyina nsa hu miensa ne nyina da bi sesei ọba yi nyɛ n'adwene sɛ ɔbɛma wahu nkora no nyankrompɔn kyade wo bia bɛka kyerɛ sɛ ei kofi nti mahunu wo ba asomasi ɔte ha wɔne bɛɛma na teɛ ɛnyɛ wo sɛ yei wahunu ba baako akyiri kwan ɛno ane so wakɔ hyia wo ba sesei wote wɔ yɛ dɛ 87.9 Kumasi wopɛ so ɔba no na nsesa nkora no miɛnsa mfa mmerɛ wo mama me pɛ sɛ nkwala na me pɛ sɛ me hu wɔn ɛne wahunu baako memenim sɛ deɛ meka no wonte aseɛ na sɛ wote aseɛ ɛne wahyɛ da te w'ani ayera da bi ni sɛ mete ani ayera deɛ meka enipa no a ohun wo ba no so wonim baabi a wo ba no teɛ sɛ ohun na kɔ mo ama ne nti nipa ne na mɛyɛ dan mɛyɛ na mo ahyɛ baabi a we no wo nipa no ka kyerɛ wo sɛ wahunu wo ba no so ɔne bɛrima bi te baabi na di sɛ fa sɛ bɛyɛ 2 months ni bɛyɛ 2 months papa ɛna me so mente ha dabi me hwehwɛ me ba me hu me ma no wo bia bɛka kyerɛ me sɛ ma ho ei wo ba no baako mahunu so ɔne aso masi bi te ho mesi mahunu baako pɛ mehunu mienu na aka ne ntimi nkɔhwɛ no wabrɛ mehunu baako no a mehunu mienu na akyiri kwan 2 months ni wo ntimi ntin wo ba no nkɔhwɛ baabi onipa ɛne na awadeɛ na wo pɛ ɛnyɛ ma na ahwehwɛ wo da bi mama nya aware na me ba wale de sɛ me ne oba na ti na den wo hunu ba baako akyiri kwan no wankɔhwɛ no itam ka sɛ metu wo ho na mo no ma hwehwɛ wo no da bɛn me kɔ wei sɛ me nya adwuma wɔ ha sɛ enti me kɔ me ba ma dem ahwehwɛ wei no na kyɛ sɛ nkae na aka no ɔba no ɛsesa ne nneɛma afirifie no na nkura no ɛwɔ Kumasi no mo senior high no mo yɛ borders anaasɛ ɔmo borders nti ade no wankɔhwehwɛ ɔmo hɔ mama me kɔ school mu hɔ okɔ akyire mente me kɔ school mu hɔ ɛkɔ hu bɛrima no and I'm the chief who was school but kɔkyerɛ me baabi a wo maame wɔ sɛsi anti me ba na ma hu mo me yɛ akwadaa na ayɛ dan ankyerɛ me baabi a ɔmo teɛ me kɔ school adwo so man hɔ dabi asɛm na wo kana sɛ kama nya akwadaa no kora mpo no mama wo ne na kasa na kɔ abusa sɛ die nti na wo school na papa ba wo sɛ kyerɛ me baabi a wo teɛ no wankɔ kyerɛ wo papa on sɛ baabi a ɔno ne te ɔmo teɛ on baabi a ɔne ɔmaame te me teɛ akwadaa na nkyerɛ me sɛ bi ɔmaame aka kyerɛ nsɛm na nkyerɛ asɛm no ba sɛ ne ɛna meka sɛ wo so wohwehwɛ ɔma ɛnso saa berɛ no na wobɛtumi ahwehwɛ ɔma no afiri school mu hɔ mama school mu hɔ deɛ mekɔ hɔ akwadaa no wɔ school ɛna wɔ school nso a mentumi mfa no nyɛ dɛn ɛmma fie na sɛ ɔmo kɔkɔrɔ yere sesa nneɛma koraa no deɛ wɔ 18 years na ɔno no wɔ mfie sɛ mpo ɔbɛfa sɛ kyɛ sɛ wɔbɛ ɔno no wɔ secondary school JSS no JSS Kumasi deɛ wɔ 18 years no Akoma JSS 87.9 Kumasi no ɔwɔ sɛn saa berɛ no ɔwɔ 11 years saa no ɔwɔ 11 years me nwanwa
because me ampa me baby a woka so obi hu wo baba akono beka kire wo so ne be ma bi na tie won so hwehwe o ma kire kwan ne wo hu be kire kwan ya wotumi atra aboso mi mienu afi na akɔhwe ne kire kwan be ko no otu baby ote dey bibi o papa mama me tia me nya adwuma okumasia ne nti ene samodi asem sie me yakasa tentententi asem no bibi o wanu maka ma ye pie na ye kwa yanim ye beka sasa nso so obayi ba no obeka ansem aka be yi ano mama Akoma FM 87.9. Ibanya mankwala se ka me hwe me ma no. Papa ebia bibi nti o. Mama dey say me nim baby akwala no. Ebia bibi nti. Anu nti na ma ye dem aba de abedam mo se me sem mo no ban ka no me hu me ma nanim. Oba be de ba ko wa hunu baby a wote me problem no. Wo bayi ne ye frɛ no ya obayi a ye frɛ na asem dindindin. Wo ba kire ye bayi afam de bia ye nka se ye ni akire be di akire. But baby I won't back catch us so baba akote no. E was ye honey a ye first point of call. Ye ko ho. Mama. 7 years Mama ngu. Ungu binka omo ho. Ngu binka omo. Mama ti. Akoma FM 87.9 Kumasi. 7 years ungu binka omo. Dabi. Okay bi mai. Pena won pe because wo marry and say wo bo ho ba ya na say o ne okwa oba me ma fa na me ne won awo na nya den awo ka me na wo oyi ne ni mankola e ba ya sa wo ne ba ya ka ba hwa nkra kira kwa o ka ba hwa mo ujiri ma hwa mo ma hwa awo se wa wo ba mienu miensa wo ne ma hwa so wo nya me ma so ma wo mienu aka na ba akokra aka wo mo nyina mpanifo ne nya me ma na 7 years after the wutu sa na mo we mama me say che se ma tuwa me ko busa we ya wo so ani ba bi o che na ko bisa no me ko onu anu mo ho no nuanum de so waka onuanum kwam so mu ene wo problem because omu nim baby omu nuanu wo ba je mama obi ene wo nim baby ene nuawo but omo person be kire me ebra na wo so oba na wo na 5 months no ubo obi amane like sorry amoko ebi asofo o meyire oni me na mo friend mi sanse de na maye no mama me say me bo sofo amane ma sofo frɛ me ne oba yi ma o solve problem bia wa nche aha problem be na ye problem be mama tie se de ya na me ka kire we ya na ye problem be won tu kwan otu kwan won kra me eno fa na mama me bo sofo na amane enya na me ka me say wo so oba no na 5 to 6 months o bo sofo amane ye frɛ mo sofo ne me tra se kra me ne oba no ama yesiesie asem no asem ben yesiesie asem ne yesiesie ye no eno na me peti asem ben yesiesie ye mama asem na yesiesie ye no so wo so obi aka cho se me won pra but wo ani ya dan papa asem wo raba me omo mai ye ha ye ya bra ya mpani ni so aba be ha aba ha me kasa wo de atwa me na me nwi asem wo ho papa na mabo wa ye doctor wo bra me grow fine I just say me no grow fine na de omo ba no omo say yi ebe e di ansam a ana nti no kan se wa bodam oba na akofa no no wagyae no bibi enkoka bi papa aje grade 87.9 wo si asem na ye siesie ya no asem ben ye siesie ye ankura ko wonim babia ankura yi ko school wantumi anru ho wo ko ye nka bi ba ya de ofa no na bi abanka wayi wani na wo papa ni ko bi aka cho so ote aha wo si be hwe se wa we fi wo mo Dr. Usu Mako be me na asema enye nwanwa nwanwa wa dia etie grofa dance ya edo so nwanwa ewi ani atwa nkomode okay me ba chen won nansen me hu wodo bi sister bi na de ma me but me man ka me problem bi an kire no na de ma me se me nye no se afa aduro grofa into we no na me ji na me de ko che sister bi na o se like obi a ne me senti me mayi e bitu ya le me bibi na me de bi me yi number na ma fro na me busa o se pa che oduro mi se ni me se hope sa wan ye ni e ma me cheki so bibi ani pa che oduro mi me bo ame sin ai be bo ame na me pa che na me hina me ye bi ato na busa se mo hina ba te mampo na se nko se wa heba de ko to mienu se me ya me to ma hoda no den e sakurent mi enkwa no bi sha se numo droi me num ba ko wie no na afede ba ko kura ansa de ni pande ma me na e half but me nu wie na nko to tu ka ho no de
me ka utu na me no answer afi ma odo no mele me de me nsa kwara tia wura ho kura se bi eyi nti na no Sunday ya na mate ba ko aka no Sunday no pa ko dwale na me mu je ni adure de kama pa adure de ma je na di ase me sena ba wan ya ni e aba ama me ho ato nti se me fra mu no ma da mo ase na ma nsa nyina obi a wo sa hawo na me wo mu ni bi no e fa won ma ye nuro papa beto ma je nuro eno betini se duro kota roba ko mame de me no de me sa de me tena so isi bi do si akwai emufuwa no ho ebo ame ma num nuro na me tena bi so na me de bi yan kwai ankosi aga na sa me sa kan sa grofa yi bi no abo me ya me fele se bi a obeka se ba ba me na kese me ngoma no me metwa bra enti edu na me num nyina na ma no me se bi abletwa na metwa ti me sa kan grofa yi die ama hu se me twa bra aba ama me ho ato me enti ama se boda wura kire mu bia ntobi na wono no a ebe bo no medam ase nyame kan nyina yo amen go find one dance dey na twaguo no papa iti da bia ye ba ye ka kire nua ba no se wo yo ba hwo men sisiye wan hwe ye Akoma FM 87.9 ba ka no efi se nyankopon bo wiase no ana obo ma no obo mo stronko amom hormones stronko a friend estrogen progesterone follicle stimulated hormones beboa mo oba watu kusua na odi afa nyinsɛn na nyame anya wadom ne saa hormones ebia ko strike ana bia anya problem a kofa saa no mo we nyina aba wanhwe yi a menses no ebeti akɔ sɛ de ka no yi emma edusi ho a emu nsia wo menstrual challenges ana menstrual problems saa mansian emu ba ko onya wo to yi oba hwɛ o menses ana oyo ba na wunya awo yi a so go from 87.9 mensis bebe na nyame ya adoma awo aba wuyo ba no anhwe o mensis ya fibroid betia peto yam ntima bebre wo krum ha ana e wo Ghana ha fibroid do mu yam this oko hospital ansa na doctor kwa cha say fibroid e wo yam if say estrogen no hormones no e bia kosura onya we yen go from agedro no say de bia bibia be kama wuyo ba no anhwe o mensis ya ubetimi anya menstrual pains ama pains no ube transfer ama baba na hwa ne de kura be ya chen wo de nti wo abusuam na mo menstrual pains amestra mo fa go fan into ase se de be ya bibia be kan Akoma FM 87.9 kubenya miscarriages onyem na asai e yade e wo ho men fan hye wabrewa num go fan magedro no se de be ya be siesie wa wodie num ama bibia ye kama na wankose nyakopon wa ma oba saa na oyo ba no anhwe o mensisi a watenka betimi atra yira low libido eye hormone etikofo ma efe ni low libido na akofa problems abroad enu go from agedro no se de be bibia be fine ma ko enfa number ne tuga na fe yen kyerɛkyerɛ mu kakra okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 and yen che bibri ye be bobo menstrual problem ne so wo mu ba akokra me so trumi ka ko hwe grow from agedro no se de be ya enfa problem bro wo yo ba na onya menses na wontimi ni di wanum ato mesrew yare hwe go from agedro no se de be beboa mo wanum ato na wo hormones no timi aperform ye hwe yi a de how ana yaw and bebrew wo yo ba ne kana wotwe nenum na menses aba na obon sa no yare premenstrual syndrome no obi wo bebo ne sa no sa akopem se beba moja na eba ne mu ayidu ebe yato tem backlog go from agedro ne mu sane moja na o se ba se suo eba se wo a na di problem bro yen go from agedro na bibia anye kama ma ko ye wo de friend amenorrhea na amenorrhea oba bi wa mfie dunu na ne message mai so obai wo se won de ase afe o check hwe so bibia anim sa na tie are friend amenorrhea na amenorrhea obi wo mfie dunu na mai wonum go from agedro na eba bedro yen no na bibia anye kama your dear friend metrorrhagia marko eno de ba tot wo so me ne so a ene ba o kire na atwa na sana ba yare enu go from agedro na bibia anye kama oligomenorrhagia o de bo so ko ba ko pe wa wie yare emma biem yise bo so mi asan so enu go from agedro no fi se pad na won to no yare na wo boaboa no wan hwe ya odi be so akoy operation yare enu go from agedro na bibia anye kama
dysmenorrhea painful menstruation menstruation ye wobɛkɔ no ɔhyɛ dɛm no ɔfefe ne ho ne na akokɔ mu opo ma akɔ eyi to ɔtɛmtɛm wɔntimi mpie amafo ɔbɔ pad no wɔn de wɔbɔ pampers ɛhyɛw dako obetumi akyɛngye ne ho bɛyɛ 10 yare yɛn go from agedro do sɛ de bɛyɛ bibia ɛbɛyɛ kama menorrhagia ɛno so yɛ saa ɔno so deɛ no ɛma bateba Akoma FM 87.9 Kumasi ne ntwae so mienu ne ntwae ade pa bɔ so ne kɔ hospital asa na yakɔ wɔ de pane am na twa no go from agedro no na adepa ɛwɔ fie endometriosis ana endometriosis ɛno ne friend anidane no wa wodie no ho ate nti wo yɛ menses na sign na chi adane na ne ekɔ wa wodie no ekɔ tubes no nti wotu kosua ne tomu ana asɛe wo ne bɛma da sperm ne tompe na asɛe ɛsɛ wo de awo de awo no wonya bi ɛsan so yɛ painful ɛno go from agedro no sɛ de bɛyɛ bibia bɛyɛ kama maame ne edi adanse no so ɔkɔ no num bi contraceptives ma ko yɛ de bo a wo ho ba ko doctor ho no nkyerɛ sɛ wei na ne obogya bɛfa wo ahwe yɛ obewie no na menses ne mba obewie na awo mba wo yɛ obi a wo sa problem no mu a no go from agedro no na ne no mani na bibia enye kama the number ne nkyerɛ obi a obenya duro ne bi ato okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 go find ye the koko any adure friend to xylem afraye e mojadro sronko ti wo na so ani so brew hwe go from mojadro no wakoma bo periperi unsa no na yo titiriti obeso na ho na nyina ye oya ebra na adwuna untimi na go from mojadro no obi wo aduane siwo a untimi ni yare ye nua ma menstrual disorders ho asem ne ye ka no ho asem na mo nua ba adi ho adanse se obi akọ hwe go from mojadro no empompo bobo na epaya yare udware wie na ade afi dwi ne ho yare saa na oyo ba ana be ma na watenka atia ira kokko hwe go from mojadro no the number no ne e chew ba bia obenya aduro ne bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco Ashanti regional ba bia bebo awabia chemical over the counter so benya grow from ageduro na won kran yakọ Kanshi drug lane Kinswa Keba Tinatek Danaboache Angel Repash na Ruta asamafo nyina ko Ekus Pharmacy House of Drug na Widama Kaswafo ko dependable obenya grow from ageduro bi ato saa na wo amasamai ko na heba post office opposite wo ho akọ abesam obenya bi amasamai amen and amen ana asaman kese amen and amen obenya bi suhunfo nyina monko Chumasi drugstore obenya bi achima odanfo nyina monko Chumasi obenya bi aguna srodro oda kwano Kofodua Gapsin Pharmacy saa na wo nkokwa akọ hillside ana anti Akoma wo sunyan akọ kapeba moze ana green light obenya grow from ageduro no takwa na prisiafo monko owaso obenya grow from ageduro no wo bogo so anu akọ unique eba obenya grow from ageduro no takwa de fo nko AA Mensa grow from wo ho boachi ansa na pena wo Cape Coast saa na wo a friend say wa uko Obroni Pharmacy ana 1000 obenya bi udu tamala obenya PB wo PK Gombila obenya bi yenya so wo cars ide na ma ye to aduro no and your grow fan your number no now problem be will be Fred Dr. Grofine na oma solution 0244 Akoma FM 87.9 Kumasi 65 32 0244 59 65 32 ma ko di na badwafo de Grofine no ano no yenim say Grofine makes you grow fine nyame ensha papa dog ba ko enye de enye asem kutu asabre wawa Dr. Grofine yaten kan Dr. Usu eye Grofine mojadro onia bomodia na epe binom we na wonso aye fan redia no ne moja no bibia na bibia aye fan Akoma mu nsam dwumadie no eno waso eguso a eye wutie 87.9 Kumasi Onia TV Rabi 1 TV no Sacrum TV ana Papa B TV Facebook eye live wo hwe bi ewo ho YouTube enso eye live TikTok enso eye live ewo ho Kovinzi ma min bisa o say 7 years no a oba no ede o man nyina ekoye no efiri wo besi sema no guso ameka say de wusi kan ko wom hoda mama
Set minim baby, minim a question. Usika nko omo hoda. Na che say oba no so ekọ na enkura no mienu no secondary school beboa. Na che so onu anasan ehwe wo mo entoaso no ma wo mo wieye. Mama, secondary school ne de first one dem wo wie by second one no na no nyanya den enwie ti to na mo ko school mo ho na me ka say won kire me school kwa me na me ko to mo and yes waka and you know ba no eti aware na sentin there one ade ne ko to but a free 7 years no e ba no because second one kwa say no wo SSA onwie ya oba no na de ne sika hwe wo mo abepem enei ama na wieye meboa Oka pranko hobi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Okosu mi am ne ko to school mo di time a. Untie me kwase no ka beti ase. Wo se wo mo ko ye no 7 years ni. And na first one de no wa hwe na wie. SS no wa wie. But second one na neko. Na no onwie. No onwie. And na third one so no wo JHS. Onwie. Enti wo de 7 years no. Usika anko hobiem. Enti no de na owo 11 years no oba na ne hwe no ebepem ne meboa usika anko ho good na de na owo secondary school no so no o maame ko yi a wo ko no ho na akoka chen se won kire ba bia maame ne woni ade wono so efiri wono won hwe ne biem ko se 87.9 Kumasi I know correct good eno na me pese me hu Kofi mama minim ba kora wose me kunu nya me hwe me kunu fa me fa kwan bia so kwan boni bia so but me dwane agya me kunu na me ama kohwe me ma enti ase ni bema se wa fom ba no bibi ho a open up ni yehu se de besi aka yensem afa mama me de me mfom no ena me don ba che o se no me nya aware sem ti na me bae me nkwala na me pese me hu o mo no enti na me bae Wonya access bebranka de behu Akoma FM 87.9 Kumasi. Woka sesanya ware sem Akoma FM 87.9 Kumasi. Oba fofra won ne tie metiase. But se kankura no nko ade a enka sese kura no wo bi ma wo green light no a wo fa so anka de behu no wonkura no. But one fa so enti I doubt say ya ware no anasa ye nkura no. Me de nkura no. Why afena abehwe mu because said the na ka no so be abehwe mu wo ya matu one na mo abusa wo nua no mo say also on cry eso me so cry no me nim say aha say ana aha say no more say nya last week obi hu no be bo ma wo ide kwa ma na di ko so ate kwada Akoma FM 87.9 Kumasi baba o kwa na wo ya nka besa show me oh mama na say wo nya me ma Onya me ma. Okay. Ana na me nhwe bi na me nhwe bi. Okay. Ana me nhwe we mu aka me machini me ma ha. Okay. Enkwara nti na me ba ha. Sabe nya ware sem ntam ba. Okay. Enkwara ni nti. Enkwara ni nti. Omunya nkwara o za is it 27 25 18 no mate. Nti wo de boni bi ani ho. O hwe ma. Okay. Nti yewura Kofi nti mpacho ne ma no se biti yenka wo mo ma me se wo mo nkasa but ebia na mo de munim kwan a mo maame ede mo papa fa so yenim o Akoma FM 87.9 Kumasi because your friend maame no ne bu ofudodo enti bia mo nkoda no ma no munim kwan a mo papa de mo maame fa so eno nti na mo nso mo ye better than nei mo mpese mo behwehwe mo papa kira kwan no mo betumi afre yen na mo ne ye de nkomo mo betumi afre mo frɛ line we ya ma no nsɛm hwɛ bi obi ayi wo so tro papa na tia no unso nya bibi anka beka wo betumi afre sa line we me pacho meka mira Kofinti ɔte he ne ma no emu bia mo betumi ye di nkomo wo off air na ye hunu ni a esi ye ti wo betumi afre 055 3672 anampo kwa bia Akoma FM 87.9 Kumasi wonim kwanye bia na be me fa so treat your ba no a na enye wonim bibi fa ho ma no obi onim bibi fa ho bia be frɛ 055 3672 0553672 Hello madam. Yes Madam. Hello. Hello. Nini, ma me meti won ka pa na ati benka. Hello. Yeah, ma me meti won ka o. Madam. Yo. Me pa cho me nua be si hene na me ne ka sei.
Ai. Yo, nyame shira ma no. Ka Akoma to yem na. Emebufo no enkokra na kire nsem kakra kire yen. Na yete ya yira wa manfon so. Why? Hello. Ya me say boni ben pa na kofinti. Wode ye wo. Oh, madam, it's a long story. The mother now, they don't want to need to make a say. So, on one that's now, the minister that can be there. It's my bon. What they do when it comes to me to know. My bon, that's not, but they are that's not, minister that can be there. It's in my bon was 1 year with bonnet. Me so said you was kasa faith. Master, we know this man and bonnet made it not doing. And I'm a boy. Pepe, it's yes, I'm no more. I need to be saying things. You all be on coming and I'm yeah, the I am say, yeah. On coming here, and I'm from one of the friend. So you did the man out with this part, but I'm a little bit. And I'm going to be there and when you need to get near her. You need to have an hour more today. Also, the manager, madam, the man or money of Frata. A million of Frat, not at your Mr. Papa. And I said, when you can and when you know, and no planning to meet in the back. No, because I'm a bad man, one Papa Frat. Not about Mr. Pano, and some of the fire Palapan for that kind of Papa. One of them is your mom of Frat. Our moon to me to show more papa. The man in your mopra. Our moon to me to show more papa every time. One of the papa and the man or so I'm so or moving. And you look cressa. Men power macamema. The man or so moving here. He said, the man in some iron. I come on, you need to be in the back and some on the other. To my friend, I know the other one name to be papa. Akoma 87.9. To me, the name be there. So, the man is in the bar, no number near. So, that's your friend. Oh, that's the man in the banana. So, be a Barbara maintain. Tapalana, the far fine Hong Kong, sir. It's a name be there. The man on number, your friend, man, and your name. But the minimum has to be. And I am saying that I am a person for papa. The man is a million of that. I make money shop of the if I am afraid that I am a person for me to provide to me and your mom, the mayor be a said you apply for the Medina father. And now also but you know when you get there, the pastor from I see name. Why are dear pa crassa wa fada many ajo ho say Maa Akoma to yempa because somewhere wo ka say ye misa be ma no obeka yina no me de bed no bisa no de o ka no waka and say asem no mu no kra pan so a age say wo ka bibi kakra e de kire because what do ntimi wa bantimi no mo nkata enti you are crowd, you wouldn't be a tia, you can make our own trouble. You can make a said the country here, communion here, Akota, one from the beer, you and when you share to get a pint, in show way a pint, in show way a pint, not for blue out. So I want to do it. And to be at my sleep. Some of the no touch down. It's coming near how to from the beer, you know, when you to show one from you to show the toma, one from you shot my fine, you shot my fine. I want to bring me with you, both the other no or about an hour. See, now, Ben, I need to make up a special song at the good. That's not a review. Emma uko Bruno ya wo. No, the man no more if you want to no can you understand the idea of here? Or what can you understand? If you are penny na. When you be penny here. Oh, that penny no na kata. Me pacho esi no mama. Papa. When you ba penny kasa. Mama me say when me bisa question man no when you ba penny me kan number be one number be wo ba one friend da what friend no ne kasa mama me kan say one chamber bia ni nua no wo friend wo ba penny no ene ne kasa papa bibi me say wo ba penny no wo friend no ne kasa me say my friend na kasa one chamber bia onua no wo so wan kire enye na so pa o ma me ense ni na cha kwa wu ni mu no
Also one chira me say wo se wo pa wo mama yesa ni nyina chira mama o de me number no eh papa ba cho man fa number no na o de frɛ me frɛ wan wo se wo hwehwɛ wo ma won che me onua no wo se wo hwehwɛ wan kan che yesa wo hunu wo baba akwa chira kwa yaka mienu wo se wo hwehwɛ wo ma miensa meanwhile ono ba pani ne kasa enti na ye me nwanwa se wo so wo hwehwɛ ma obi a kyerɛ wo se wo ba no ene be ma bi na ti aha wo obi a woni abere pa na wan hwehwɛ sampa wo ba ne wo ho ampa wo ba no na pese ogu na nimu asese okofa ampara ana sa de me mama da bi tie ba cho de ntia me de ba ase no me na nya aware semo me se me hwɛ me ma ewom enti nkwa na mpese me hu o ewom se ba hu nkwala ne nya na me no ba me ni asem bia o me ni asem bia unim me minim say oba no ena ibia wo pese wo begu na nimu asese okɔ wo fa ampara ena ma wo gya no me me se mama nkwala ntia me ba ha se me ba ese man ka se bia aware sem tan ba me se me hwehwɛ me ma wo man so wo no 87.9 ya ma wo green light a wo de be hu ma no and you are not following it busade say chief no o hefa wone wo baba akone di nkomo samuti ya obekyere wo onimia no mienu no aka me say on kyerɛ me nti wo de man fa number no makwa na busa no monye ne ba pede ne number na ye misa ne ba no because enti ase ni ni awo kan mu mame wo se me mame ensa ne wo kasa no wo bon kuro no wo se me baba akode me hu no ama be fa PMs kakra be fa PMs fa mame na ye mfrɛ ne ba no na ye hunu the problem Akoma 87.9 because the said the esi kasa no nsem wo ho na ye benya to boase ne afre ne na kasa ama yo Top Choco chocolate spread. Any choco chocolate drink. Ewo dwaso 8 chocolate. De papa. Wa my Ghana koko ya na omodia ye no ntise de apomodin tie bia obetimi adibi nkwada ne je ho panifo so di kamfom. Top Choco chocolate spread. Anopa no wunya pa no bia na ne no ate de afam kama wi abre nso kura saa. Wunya pa no bi de ahye bi saa no na de afam de papa. Chocolate drink no bibia ewo modada cocoa powder milk and sugar ewo. Eno an sa wodin so hye aka ho. Eno ti modern pebitom adudu otu so na wa modern afresa number 0243 033 033 0243 033 033 Congo ointment Congo ye de siesie redie ni ensawansawa etuase ekro ene nkorati hu kakarere ni nyina ebetuase de ama obi a udware wi a na honam ekeka wonantama propro ni nyina Congo ointment ena ye de etuase redie no sade tie no ye tuntum abetime ayusu kokko so betime ayusu na redie no eni atefan de ama natural inventors ena de abadwa so herbal ene pharmacy shop biada so benya bi atom 0204 61 61 61 0204 61 61 61 quick credit investment and now one more Bama Ghana for your summer dream and one is our Ghana ni now crowd Ghana card busia bia wo pe bia no quick credit be hu mobile na one mama bi na mo mesra wo gi ade hu ni netria wo mo se hu no e wo fom pa nti sa wo di bia adwuma wo de tra adwuma mo na se emergency bia yesika sem no besia ho dwo bia ente wasem e quick credit 0302 20 0390 0302 20 0390 Rocker Clinic Limited Kumase Alaba Abuabu Station wani openi siko house ena edie nhwe ehone no papa nyina efreba kane no na otese ma no ne white mema ebu mai kwase esa wono kodem wie wo mfra ubiem ene ma no de Janikio 442 asiesie ya himfie ema ne wo ba bia ye ohema yase akane ne takeka ni nyina da ene Janikio 442 ye de asiesie wo ba bia nso afichi kromu ya no wo de Janikio 442 etuasem emema nso de wo mo ahotoso no eye pakum capsules enkwakwarafo ne semisumini mante ne semisumini empemu nsam ne nyina da aswa no de ama mema afei nanu won asa de ven capsules abeka ho am eno so eboa wo bibia wo gunsu a wote yi ankanka ene mema prostrate ahyase ebo nkaye medfagin capsules eno so boa etuya wase arthritis ama waposo apagya wo bi de na apagya modern samia kra na satom eya wa wote ese tie ne edronom eye medfagin capsules de na dwuma din so ye dwadini kuani brechafo ni ade nyina obedru fie na honam tutu a wadro no eye medfagin capsules wase akokra ene abrewa eko jogging 0244
3230 0244183230 Daska Dental Clinic ese branenum ka wonto asem fama kaka wobeto wosena ma wo a wonte ya obi atokro da wosim feeling wo mo ye bi afei braces yi wo pese odi bi gu se no so ana so se wosena ho senka enyi nada Daska Dental Clinic ho na ye kɔ ne akɔhwɛ ne aka nsɛm nom na ahyɛ no so fama me sɛ wo bibia bosomensia bia wo so ko hu dentist na professional dental clinic wo mo ye bi edema wo Daska Dental Clinic ne wo bia ekrom wukuta insurance de ye Premier Acacia Nationwide Equity anase Apex Glycom any Ace Insurance wo mo si insurance no cover eno ti kuma se wo mo krabata ewa ahodwom wo ye do Atenga Junction no ba bia La Petite Pharmacy ewo no a edan a Adom Joy Restaurant wo mo no eho Daska krabata bako eho asokwa ebi wo hom tano so IPT wo mo ne Amstead Kane Winneba Campus no edi enhwem 0248967575 0248967575 Daska Dental Clinic also smile with confidence. Okay, smile with confidence and smile with confidence. Not just say, "What's the annual fair? What's the idea? Some you know, go about to the domusini na mani pieni hunu sampa." O say papa mamenchia bekwai regional police commander DCOP Mr. Erikin Wenfo regional crime officer Supo Mr. Simon Dente chief Supo okay divisional commander Mr. Simon Akmedeka MTTD commander DSP Mr. Francis Yao Eko and staff officer ASP Mr. Bright Champon operations commander ASP Mr. Enoch Boatin, District Commander ASP Mrs. Patricia Drigenfi, Chief Inspector Frank Adade, and Inspector Bright, and MTT Difua, Moa Bequena, Yachiachia, Papa, Mamma Heavy. Time more time. And you say, Bebre, Yadi, Mamma, Madrania, the Brato, Sodia catcher, so Yadi way. Ebeko brise what tobacco crime no Akoma FM 87.9 Kumasi me da say eti4 ene adofo amutie me ene avie ewo Akoma FM kasafidie iso apomden chia kese na free time herbal center so ye ebre obi biara otie ye na otanso ehwen say apomden mapo isese ne bo ayedem eno nti apomden mapa ho asem say ya no watie no yi wodie afri mo eye TIME time herbal center medofo pam ye di nru akuku da mienu na aba adwaman so eye time herbal mixture eno ne adro ye di kan de bai muso mu se etwitwe mugi tum na mo de adanse ba ho muguso e de ba time herbal mixture na se ne capsules enso aba ukro ne adro yi ba ye che ne adanse e ba wadro mu no edi etwemu medofo pa akawo asebiota frache waye kotofo fra waba ensuo mu medofo pa akasa wonso wo beto adro ibi na wano na de wadanse aba time herbal center me de numbers na me ye didija no beto dwa me che yen ho mabofo no me de ba beto dwa me pesa wo be frɛ na ne doctor atwetwe enkomo medofo pa frɛ number no number wo be frɛ esiso 0244 417 669 0244 417669 edini TIME time herbal center and I me sha say every time herbal mixture and nasa ne capsules eho edro benya bia to pharmacy shop chemical shop and a herbal shop one a open doso po etu no enko KNG asuye owo imrom Abidjan house Freddy Men's Danny herbal Colenac Misty herbal baby a yetu no to no bia benya time ye no ni bia atom time herbal mixture nasa ne capsules no ye want mixture and ye want the capsules Dr. N show say obeto ni mienu nyina abo me patcho debi open mixture na wato open capsules enso na wato na time herbal mixture nasa ne capsules no me patcho di boost immune system boost immune system no na esase esiesie ni pedua no edro me say ni pedua no muzum lion bo ready pedua no ma ekita ne praye proper fi bi afri ni pedua no na ma obo fi bi afri ni pedua no ni pedua no ada ho eno ti so wo tie me amedofo pay ma kwan ye na time herbal mixture nasa ne capsules no emo ni pedua no ne nkodi ni pedua no mu ejuma me do fa me say adro we eye ni pedua no mu prekese ebo wura ni pedua no ma na agigi ni pedua no ma kwa ba bia ene na echa ben kwan ya prekese ne momoni dem ene ne di
di dwuma kwa e wɔ numu sana time hh herbal mixture na ne capsules etie ebo wura nipadua no ma egi nipadua no kwa ne mu baabia ebebo ama red blood cells no ene white blood cells no aye adwuma ama nipadua no ada ho sɛ de ye mam hanom sɛ ye wa bambofo pi wa hanom sɛ no sana nipadua no kwa immune system etie ene ye nipadua no kwa ne bamboni ebo ya moban efiri yade ho eno ti da ne da ye save na so de yade bi ekowu na se krawa e kire se immune system no me kire nipadua ne bamboni no wa ye mre eno ti wo se otimi hye ne den bo so me so wo se otimi tua ne ka da ne da hwese wo bebu ahoden agu so me se de wo ka wo se fu wo no wo se me bu bi gu so no sa na nipadua da ne da wo bebu ahoden agu so me phone ba bi ya da ne de ma hwe ye bedum na nsi ma me bu ebi ngu so sa na nipadua wa hwe ya ba bi ahoden na duru wa hwe ya obetu wa hwe ba bi me do fo pa hwe na se wo bebu ahoden bi agu so edura ebeboa ama nipadua no ada ho na immune system na ye strong aye time hh herbal mixture and na say ne capsules saje na mani bi do papa ahamre kuma bi ne ye adwuma wonya nka obebusa ko sana so mre ema okwa ginchie mu abru me die iso e empanyi se ka komo ho ye gin kokko enuom me pa cho number na fre doctor aye 0244 41 76 0244 41 76 69. Kayo said in ye time hh herbal mixture and nase ne capsules made of pa e boost your immune system amount mini aba wa hanom say wotie me a wo hwe me a fa waso fem me me si hwe me din te se de egu fufuo so no na yi wo de afiri mu oba se wotie me na se edro wo de boost your immune system a e ma wo ye obesima ankasa me kama asem se enye oba ne oba de bi da oba ensu ogu wo nya oba enka wa himfem onye oba wo gina se oba wo ofe nenso akade e kire se oye oba no enkoye wadua no enye de enyinya me dofo pa be ma ne bedi ye na anya ne de enu nti wakwa ye no wa mabiem waka ne hia ankoye me dofo yi hiegu ai ne no afoforo na adura beboa ama aduane na ye de eye time hh herbal mixture anase ne capsules me nua ba se wotie me na se ensuo egu wa himfem ta eye ohene ensansa ye se prekese e wo nantem eno nantem omunye de wonte de oba de me se da ne da ma omunya de te se gobe da ne da ma omunya de e te se bunya aduane da ne da wo de oba se wotie me na se omunkoye wa wonte de why e te se wonte hwe ya so me ha so de so me ha tia so kwa akire wo de pia so kwa akire ansa no ate de adai be ma ne ma me wo ne ma no de na ho de nyina ba be ma yes weda na no ayanwunu ene wo ba was o se de wasi amu aho ide ma me nka ho hye kakra wo so de me ento aso ba ko mienu biensa adai sister so won't ja kwato time hh herbal mixture and nasa ne capsules na ebeboa e boost your immune system e the amount e boost your immune system na esanso esiesie ama wa ye obesima ankasa menua bae ma munya de oba me se ma ATM no enkasa ma kokofuo no enwiri sika e ma sa akatia etiso a me pacho jiri nyina etugu se nkampan abaso papa ni nyina etugu eduru ebeboa ama oba omu aye dem wa himfio no ebekɔ me pacho oba ye obesima ohono ba ye wisi kuma akɔno de dia enya nonom time hh herbal mixture and nasa ne capsule saje number no ebiem esan se me se ginchie mu ni ye every doctor ho wo de busa ko se bia wo pe doctor ho ma se obetie wo we ya die mo ye nubna ye haba ma edua hini dunsini te hini ena doctor akeka bom ena odi aye time hh herbal mixture and nasa ne capsules number no 0244 41 76 69 0244 41 76 69 TIME me tie me ni me kwa akwadware ababia o da bida dane da samebo pada je se abra efiewura red wo unity ansan mabo pad na so ba bi de dane da wo bo pad dane da panty liner da enam ne piotom dane da wo ti ho menua ba se nsuo begu ana kyese ebe ka na anu ne nsa bi amwonya menses na so de dane da nsuo egu dane da wo pad oba mi kodware aba no edos no do ne de niam bi akwa rewura ya himfio no eba no sa da chi bi no chimato bi bebu ahimfio no kwan ni bia enkantum da ebe te se school ya bia ne foforo da biara da admission ya jini pa menua ba me so sisi wo mo ahimfio no enkana no entum na ebre so se ebia ebie oba edro ne time hh herbal mixture and na say ne capsules me se me metie me mu de mato
asomdua akonya na meto so asomdua akonya ne ye de e time HH herbal mixture anase ne capsules afi be ma wutie modwo so a wote ya taw ne ye nte wonka be ma sansa ye se prekese wo be ma ho posa ne se wo posa ehi asa eyi fia te se wo yere ano asa ayate se kill e ba ne sa ye nte de be ma wo de si emu a ye ntwe to aso enka esan se emu enko yiye esua ayaketuwa bi menua be ma oha we nyina be furu so de a ene no time HH herbal mixture anase Akoma FM 87.9 Kumasi edro we ni edro edi kan edi baaye me se edro we ebodro ni pedua ni ma yade bi epe ba bi de ni ti akote nanso enam se ye bibiduro kroche bible kra say ye ni nua na ba no ye mfa na hahan no ensa yade enua na ba no ye di na haban no so de doctor kofa ba odi tu yade ase time herbal mixture ye tu malaria ase malaria ji oni pedua no aboso edro ben na wonom ye panie ben na anwonwo ye nipadua no enyina fa ko enche malaria ba so uti air pai wo ohunum so nsuo uminita so na ominim eya wo ya nipadua na wode na ehyew edew enyina fa ko enche medofo pa edro betim dia pam wo ha we enyina fi nipadua na se eye time herbal mixture Akoma FM 87.9 time herbal mixture ebeboa ama malaria ni nyina adwane afi nipadua no emu ebiem so wanum na ato na wontimi enidi aduane si wanu na wontimi ni eya mia wani di wo hoi ade awerho ba onipadua eso mi ampa na metimi didie mi ane aduane simani ma metimi die enemi na menie medofo pa eduru ebebo aye time herbal mixture afei honam ya age onipadua no aboso a me pa cho nonom time herbal mixture saje number ni bi aye 0244 41 7669 0244 41 7669 me pa cho se honam ya se brunye ba ku ase ne ba bedroso traffic ubedi much obetena se ache obepem obeti ato obesore me pa cho menua be ma se wutie ma me papa me pa cho to time herbal mixture ibisi ubagim to bisi fie abusua chemfa duro no eye time herbal mixture oba se wutie na se wonu adua na adofo entimi ni a we nya ntokwa kwato time herbal mixture ibi ema no nenum beda ho amotimi edi waduane na wo bre na wonu adua na be ma enni a eya pa eye eno ntim pa cho to time herbal mixture ma adofo ni bi ennom me pa cho me be na ye be aha nam dum besi emre nam di ye adwuma ma be cha omre me de mre ne bom branch so famre ne fa bo bra gi ye number na gi chemu ye efi doctor ho eye 0244 Kumasi 7669 0244 41 7669 eye TIME ye do bibiara se dasene ye besan atna se biom da se papa menua by free time herbal na e ba ye na eye she's awie wo no na aye me makeups kama she's osebra say ye brace and I say long cutting yi bia ni nyina no she's okwa obeye ni nyina ma bia wo abrochiro pese ye ne de brewo ye beye ne de abrewo kama wo doorstep ubebie no na che say ye gina ho she's Akoma FM 87.9 Kumasi and also obeye e de amao Kumasi Sports Stadium on Unity Oil no na edin hwani mu menwi me mo e wo mechi so ye regia she's aye de amame na ma hyese wo pebia bomodi an friend 0249 155 776 0249 155 776 she's a friend is a Kumasi Sports Stadium on the Unity Oil and edition move between alcohol and walk with sherry gonna be no to be Josie fashion yeah na dear Josie woman me every way and I just want my share yeah Josie Akoma FM 87.9 Kumasi what be very careful pa what so say to say cause so ba ne so nya asem ketu na dia wo yira hyedwa na me se mawu na me kɔ ne yi me ne magua boten me ne Josie na betena Josie na apam atade kama de amami me se wo adabomode a wo abrochire de na we anase we se wedding wadwuma atade ukɔ yie bibia no ma Josie fashion on pempam de kɔ emfa emma wo Kumasi bom so on meet me the sports na edi enhwe ne mo fra Josie it was 0243 433 Akoma FM 87.9 Kumasi 433 465 fashion designer papa de apaso sintomemu no wotwa na onim ni a oba beye mayenko na yemfa ye second story entwam so emma mera ba me mo ha ma me wadumugya no wadumugya no memo ha
Pacha mejusu. Within Pacha friend me Alice free na buy. Pacha techimai. Techimai. Atwuma techimai na say hin fa techimai. Pacha. Atwuma techimai ha. Pacha. Oh okay. Alice we Pacha we dey be call last Saturday September. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ejuma bi se me ya. Ena me so me ba ni so ntin ejuma na waka me ntimi nye na o se me kunu ntimi nye. Ena me so oni fie nti obe fie a me ka kire no so be ya me ma na fro na se oni na di hu nkomo. Nti na ye Friday ena na ye Wednesday ena me frɛ no na se be ma nso person no ka se no so okay. Nti Friday ti be ma no kwa ejuma no ena o frɛ ne se ejuma bi eye broni ena be ye nsuo wa akra na mu da edukro eduro bi begu nsuo. Nti no be no company for 2 years contract ena o see you ena o mukeka bibia nti bibia ne kwa wie na ohon mo so de ba ni sika se na ye ni ho nti sika no bodin eduro na o ka so mbe ye no o ka se ni Saturday broni no ene so fun na behwe e wo techi my honom nti be ma ni mpe ba ko for example amoba o mehu se eduro na o mo hwehwe no eye no a eno o ma ne ko pay sika 4500 e de to am so for won ko to se eduro no to mo ba bi okoji sika ni free no normally side amano na wo de akotwetwa ka no to manage say ayi do 4500 e wo amanfo honom nti Saturday ni du ni nso to that day ni senti no we man timi amba e no friend ka chen say omo hia edo ni tentem ti ni Monday oni bro ni scanning nyina dey e beba because edo no e chema akoma ko 12 ene ba ko so ye 4500 into say month mbe hia 60 bucks for a month. Intino ombenya 60 bucks a month intino oba calculate sika do a obehia a odo koto eduro na okoto eduro na broni no e de ne car abe fa eduro no e no su intino o de scanning nyina be bom na ne Monday no o de scan send be ma no na o de eduro number e no see you do de do ni ba na o say to funi sa frɛ be ma ne say BBS no say 87.9 Kumasi no say o so kobo pesia e no de send ye kakebe no asa frɛ seni skabra na obi amusun be yadru wonye hu adekro na but always be the beniska se fama na no was any scam because wonye hu adwuma potia mo be ye boka to skese bra no kofeska na da man nti skawe de first skabe de enkoma no nti echi hu se isme ka chen so no kasa on record bibia ameka bia nti echi me hu se da bi ade na ye fraud na so for pese de or na yes sentinel voice recordings na oye yem to me go through ni na na hwe enipa pot na oye because I made a different number on particular person now or you sue different number e de frɛ to ka se de me go through the you know ni hwe nipa kora wo this adwuma no enti ahwe ni nyina ya voice ni nyina ya sofo a menim no ene e this adwuma no abrofo no amone o mo kasa no me pa twa ni nyina ye particular person na me nim no ono na yes ade no nam ti da bi e wasa me hu enti na de me fa phone me je different number e de frɛ ye ti me frɛ am say hello no see am say bra kwesi no see ye na me so ma say me send no 1000 Ghana cedis o say sa fa send me and I'm sure me the best send nti ba ka che ma say ma send scan me wan so oni ma kula also on send this canoe and so just say that is all full say be cry your wrong number no be abo it was the first send me wan kasa me enyam ya me nimma bia na mpese me hu say sofo na on this adwuma no and no see you wate na no be a winning ma akro enu te see na wo se kase wate and I'm see you na mkate ko no na me de me sa friend na me sa friend to black kwesi mpese me bisa siska na aba o se for jimi ko let's get be ambaye to aswe for you let's get be ambaye and I'm see you mate o de meta ko chakete bia aba the one is a share voice who say sofo ne na edi sa jumani nyina sofo awu wodi mo no your friend is saying Jonas dey pacho Jonas nko na minim se friend no but to aso dey mintimi nche woni na nante fie saying 2021 wo wodi mo anu si wo hu wie ye no de no see aso ye friend a on peke call no nto ka che be ma ne se edo na ode ma ye no on fa ko send bus na bus en family na mte de bi so we don ko send na woni evidence bi e kire se e yampa se on de ade na ede e ma wenti no
enkwosene ade bia but since they wo friend na on kunya sense bia de enfan yo okay nti edro no ya wo se omoni abrofo bi eba be ye adwuma no mpacho edro no na ye de ato TV no so no ai ewo Facebook ewo YouTube TikTok da ho odua TV Rabi 1 and I was say krom na edro no na da ho no was edro no your friend is saying me dey do any day to be frank or the ba na wakoba hu nti me dey me ho adro kro ti be ma no hwe na as a day na si ya no e ba so se be me na be mu gbin te do ni kwampo no wa ntia no ehunu se nkyene ya na se ayi epo anwea ene ya sese agumu odi share ye yi fi robem na ebi egu roba na odi share mi so hwe na se powder ayi but ya bia no anhwe de property na ewo ade enti na osesa adro we no abrofo no de beye dan osesa mutu nso na se enso ni mu emunya da ene na mudugu me nso ni neti a onu ma ya omutu die nsuo eno de mintimi efom nsuo tu suo yi bia na ameni eno na se omutu na se enye da no o mahwe adro we ato agum okay enti sa sofo jonasi woni netua na mo ban fie sen wonnim no yie sen na wonnim no a wotumi gi ni di ya ma wa ma ban ma woni ne tie na wiase sika ye de odi ne tiri akohye mu ani sika kemwe na odi e betu kwan that was 2021 mu hono no odi hwan mu betu kwan ye do ne infa 6 ba no so kwaje busia wo bank na di etu kwan but enya ma since that day no na e be ye friends ukohia no na mko asori ana na hu menim se obi nam ne ba bia no akose me betu kwan kwa be na afa so hu no o se wode mu betu kwan ma chiri ba wa akra intene ma chiri ba ne so na ma me di hu no okay enti wode mu ba betu kwan wanya afa mu antu obi akọ ne ba bi eyedan na afei de mu san kohia ya o san introduce wo boy ya won ne tie e ba ne say me passport if you didn't know true that no and ma me ne ye friends say be always be my friend no friend me say me ho te sen if you can papa ya de kwampo no timi fa car e be share be di better 3 days before say was say echo into them ne ye fine obedi be 3 days o mu fie ama mo na mo hwe no a no okoye nti okoye no enya asanyansa no sign new business way eba pacho enyu eyi because now on my number no use no me phone say yen tell me nim the number biem inte e chon the frame me no at ma wo data no ma wo e no frame is e ma so odin o ka chimche hwe na ma wona makọ wona me so enya ba wi meeting Akoma FM 87.9 didi matemana ma me ka se den ya hwe menya ko wo wi wontimi ahwe biem in the same day me sa anya number foforo to feel then I mean sha say din koma to one of friends say baby want to say mommy want to send there na eko to me frame na e bompa your phone so kra o friend am bompa your phone so na dey tin na no say menko wo there was say wo pa na we fa cho da bi and tin no say menko wo o say me ya crop pinti hwe na manko wi 6 ya o wayire we fa cho wayire wo mami no ya we nim he fa no tie fa cho no wo akra sesi ankasa mprepre ndi wunim sesi apad we bia no what first no case ni sim ka timi asemi anu ba ko to 87.9 Kumasi na wunim no kakra wodum tu kwan ya wanfoma ntu ba ni mu a wunim no kakra no na wunim se sa business we no woye e pa cho da na wunim da e di asam no otumi ka convince wu a won so Delilah wo de kwa convince be ma ye nei ni sika akoka mu no me pa cho o frame no ho de na Tuesday no frame offer am me ye adwuma bi na me so se be ni 19 to 19 person me ye obi adwuma bi person me aka say dem ko hye me adwuma e no so adwuma we den ke sika wo mo e be bona me so me de me ntimi ye obi adwuma bi ni se wo pedi a me kunu ho no ka onu bi sa me say be ma ne so e na me so on de me ntimi nkyere so be na so onye no so adwuma we den ke sika wo man ke betimi aboa no de ahwa akra no 87.9 Kumasi no de ahwa akra no enti ne ka che be ma na me so yi onu kwa me kan kwampo no bese week kwampo no mu se mase intim no de kwa da de be ni mu se me fa so phone number den e ma no ne nkasa nti adwuma no se abrofo ne ba no ma betu nsuo no nti enipa no a ono na eye sa eduro ya ye de gu nsuo mu no be ma wo ne tie no ohun sa nipa ne da e pacho we hu ni da ene na kwan be so na mo fa so munya sa eduro ye na mo de aba he me pacho
do no ho or the obi number Emma Beman so on friend na Emma won pena no so on friend no na or ton say Akoma FM into so friend and also so dey do no dey Sunday car no so send this kanema nipa koro into ade chi Saturday no and do no beju tachi man no be ma no kwaje ye okwaje aduro no nti ye wo boy no na Sunday say sika no me pacho 4,500 and sa wo kwaje aduro no because aduro no yes ba ko ye 4,500 and na ehemu 12 na just 12 no ye 54,000 na 12 no so no abrofo no bo mbe here 60 boxes me pacho every month bia mbe here 60 boxes na just 20 Akoma billion 87.9 Kumasi. Okay, and it says can no say one ne wo boy ni bechem san ya ono so na ne je ho sa no. Hey, oka say omode ba. Sofo. Me fa chwa. Eduan kasa de sofo ne ka chance na ye 4,000. But omode 500 e kan ho. E na ye 4,500. Say omo no de no no omode ato so. Okay. Enti ebana samu twatwa wi de da so no e na ommi no mbeche o mate ache na ne se ne eni se wo ho be ma wo boy ne de bi ba na ono so de bi aba na mo asende ana se eduru ba bi ne de na nkwa wo boy no e na feska we ko abrofo ne ba ye bete Akoma FM 87.9 Kumasi e se sika kase enti ba onu ka se odi bi aba enti onu so bi me ka ho sa na onu ne ye no se bi me ka so onu request bi 4,000 so di 2,000 aba so 2,000 e be ka ho ni e ma mo receipt bia we fa choda bibia nkyere na besi den na o ka se wo mfa obi akran fa sika ma no a e besi den ye tumi ehunu ya gisika no send no mobile money ntino edi na de maye no be se na de se edi na de mind pepepe adai abrofo no adwuma ne te wo mani so ana e pa ti na nya abrofo no akasa na na edi se adwuma enso aka che mo sa abrofo e pa cha so abrofo na e ba Ghana ana ano mo Ghana bo omo akra ena wo boy na ntumia ene na ntua na mon anko hu na abrofo no anko hu na adwuma wo mo ye se ye no kre se nye no kre ena ono so di ne sika ewra business ni mistake o ye because edoni ko mistake a wo man ye ya na mistake ono ye edoni ko koto ye no ho wan kan che na mi wo fin wan kan che so koto se edre be yo nton ni be film plan so for so afrel na nkomo be no ni di ye na o se edre bi na o se on 45 cedi 4,500 and I'm saying sky bedroom is sky koto se edru no and also akoto and I'm akuku sky den se koto edru bla wan kan kire me o da kwa time so nye sky ntwe no business say sky ya na da koto so asende you ntimi ntwa so na msiyo mate into no koto edru no wan kan kire me hu ya ne say or this is Canada akoto edru na say we introducing into that business in mwawe unim de involve na wo de wukunu no wo de ompra ne ko wura mo na me nim say so fun betimi e decide we ayemi into o say abrofo no police for che wo mo I say police for che abrofo no me pa try omo ye den na police for che wo mo a enti o ka che mo say police for che abrofo no de a ene muntumi nye business no biem ena wuntumi so anyi usika because adwuma ye sini sa na o ka che mo say de Akoma FM 87.9 Kumasi o say sika no ho omo hia ne sa no sika no dawson enti na mo de omo hia edro no within that week na mu ba mo de scan to bank na mo meti kese enti be no door to door delivery omo de ba ye de ho door to door scan no omo ba ye sika no door to door delivery ai sa no ka kire be ma sika door to door me pa cho sika no door so do enti omo ba door to door me pa cho ai enti e ba sa no hu of your ka kire ni say iskana de ban wa twa so company fa Akoma FM 87.9 Kumasi into so that omo company ni din de say company na nkasa wo mo yes business no kra no mo amisa wo mo company ni din company dia me me na nkasa be oni be ma no kwa na di san comment me de that company ni dia me nim enti door to door ne ba ya tro bag no company fa me pa cha emu na scan she me pa cha enti ukuru nkwaje omo de bebre no ono ne chefa no omo de ba na say 3.something billion no omo de ba 3.something billion no a mesi wo no sofo no ankasa wo ya ade ne so ebesi wuwu kunu no o boy ne so Akoma FM 87.9 Kumasi wo baby fa kun to to your friend also ye din komontu de kakra
me ɛyɛ me yas sɔfo no ɔwɔ nkran yo ɔwɔ nkran na ɛsɛ yɛde ni ɔkura numbers bɛɛ wɔ ha eti duru baabi no mu ahunu sɛ wei deɛ yɛyɛ bu ma fa so mefa chedu data next ka wɔsɛ otwia no wɔtwia wie bibia wie timo usika sɛ na akɔhyɛ mu 7,700 7,700 mafuna to fobo na nkanka mo ani amam ho so ntem ka mo behunu dwuma odi bedi mu Akoma FM 87.9 Kumasi asɔre bɛ no ɔda no members sɛ no ɔwɔ mefa cho no wodi obi achi asɔfo nketewa pachai na mutimi enya ne mu arehye mu se ya na mu pompe sika na mo de ma no pompe sika sɔfo na ne numbers be 1,000 woni ba bi ɔte sese baby ɔte no 12 ne mfoni wa ha na ɛyɛ me sese ye bɛyɛ dan ye hwehwɛ no ana asa de ye to ne nkra ne din pa mo din ni mu no ɛyɛ de yin Pato ya mo fene sofo bat ni di ye Jonas sofo no bia eninimu no. Sofo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Bu nkrofo bu kata. Ye beto aso. Because I was here to me hwehwe sofo no. Na he said ya kase ya de to so a nkran no hye ye hu no. Nti ya de beto so de ne numbers ni nyina ka ho, de aduro na ka ho, enya nto enya ntua. Sofo mfie sika ma. Ye da ye ho aba na fe ya to aso. Dr. Mensa, what Dr. Mensa ba clinic na no. Na wono dey no dey adwuma. Say your friend Dr. Wonder. Na sadi ne kura wonya ne we ya. Roni bi o no dey bibidro san yade na. Roni ne hoto no no. Was oh, you are wonderful doctor. And na ye Dr. Wonder say aka ho no. Na dey tie ne say Dr. Mensa say borom na ne Dr. Wonder no. Abiri bia wo ye research. Osua dey etinim dem no wo kɔ nanim da bia. Na hwɛ so dey bibidro asabro fita yade ma na bɔ ne semama no. Say se me kasa me bobɔ yade ahuro di maako ade ba kye. Say wote nkasa o yare a Dr. Mensa Herbal Clinic. Oh, Kochi, when you give the point the dish anymore, and I say, Casabesi Dr. Mensa Johnson. Number 0271 173 551. Where your WhatsApp? And 0245 958 768. The church wire 0209 500 273. Dr. Mensa. Dr. One thing for him by. I don't feel you also. Say she also. Every Ediana Pamu, what's why in Akoma FM studio say. But I read a book. As I mean, me ware kumasi na netie. Na je say adwuma me adwuma LL na company transfer me dem call takrade. Na masa yi ma fi takrade ba say you so. Wonya me no ba na ewo ho. Na ba no me ne te wo no. Ma ware no oba no dwetire kama. Wo ye na adwuma. A je say de bo bra hwe ma. Nta chi no ba no kwan bi ode me nam so na je say eyade bia na etete me. Ti enkomra na je say me kwa adwuma ba about the last matter to be bit with the anymore. Akoma FM 87.9 Kumasi. The second time I said who was Abba Macrona and I say Bisano. Ah, the Pemo last better was as my catcher say me church member. This a many day. Also, whom me I know across a make up. And the year no ban Africa me cook Masiaba. Or cause I want crammy. The Banner Bus of a man say, oh, my mother was a cook Masi. What's your quack a day? Or back my son friends are not doing the phone. If friend were doing the phone. Into a banner was as in a whole coin and no one in Tokwa. No one in Tokwa. And Juma saw me as a shifter, Jumana, me. Last me quite Jumana Joe. But nobody the case was a 7 year old. Akoma FM 87.9 7 years in my mother. There are some bad da. Ninianum. The mamma and papa and Java free almost don't meaning now. The bow Nianum say, oh, many baby or what? It's about 201 7 years I've acquired my break. And to me call we na catch me so. It's how we don't cry last week no be catch us who no come say say. Na commodity mo say what kwada so. Na kwada so made no hu kwada so fie we mo na say fie mo na eden. Owo. Na me say na me baram ja sam be dan Maa Akos na ja. Wa he me moa. Na waka be ma hu me ma no. To me matiti we na me nam. Okay. Me da say na wo so ba no uhia ne wen mu firi hene ene kwotena hene kwaye adwuma wo hene cheche mu ye pa. Ba chaw. Me oba me hunu kuma se ya. Your friend is saying your friend Nana asi hene. Nana asi hene. Okay. Na me hunu kuma se ya na jamene na aware ye. O ya no ho ade. Me ya no ho ade. E wa so be mu. Presbyterian ata ai tafo. E ho na na mu yenu nyina na mosomo ana. E ho na
de papa yɛ presby sɔfo nti hɔ na mimi hu no a meyɛ no ho adeɛ ɔ presby mission house ansa kora mbɔ na bi a mene na ɛfa afiri dɛ awo ɛba ne kuta ma mmiɛnsa na kyɛ ɔmo yɛ nnan kora na ketewa no afiri mu sɛ mene wɔ mmiɛnsa ɔbapɛ 27 years ɛde ɔtɔ so mmienu so 25
87.9. And I have a number. They will see when you see number. They are you. That are the 7 years. Not coming so when you is number and sending the sick. When you see number and sending it. A banning fan and one and a number. And I was all year. Which we are sending the sick. And you papa for to say no. I'm going to your woman master woman you are anyway. Yeah. Almost 4 woman no more go to ya. If there's just a Santi Papa for no money, I'm going to more man. I'm going to one man of no more go to ya. Near to receipts. Near to receipt, near your talk. Near Freya Bano. Oh, Guadon and over. Oh, what can Quam, Mother Boy, and yet. And then Tana no money in our red because 87.9. And no one needs yet. Into a near first as I bet Jimmy Brano, and Polani Babano, Ebabano, or bien saving true. Says, what I say. Some Polano Moonsa. What do you need? So one of the you walk on the baby, and on the man who crowded more than 20 years or Yakona. Last one crowd 11 years. 18 years. Oh, last one, say when you're 18. When you're 18, or Cono 11 years. Some Kola, now what about the car almost say? And your mamma in a bedroom crying. Oh, Papa, no woman, or many. Yeah, no, I'm done a little Kola. 87.9. Some would be a moon. I have moon. Mr. Mahem. Oh, who are okay. Your mamma, no, sir, Madame Papa. Oh, I have more out as no woman. Ahemu wo ko ina wo bi anka no ano no ka wo fi wa mo ena nya awade enti no no oba no so de wo ye bibi ono wo so opew wan ko no so 7 years nko tena ho o so de wo fa no ko ne ko fa enti ha ewiase na edi adane ye mo ma ye nsua de ene wa ye mo boyi wo nse ka wo pe ba bi na ko ye wo dada si wa hunu se woni ba ko number ba ko ne ye frɛ na won fi ye 87.9. on fa wonya hwe enti ka woni ba ko nka won ka se wo mame yensa na ayera wo se wo hwehwe wo mame yensa enso woni ba ko number woni ba ko di nkomo nka die ba ebie ma no kra ne se ne ye mu akodi mienu na ka no number na ko afrefre na de kwan a wo de ne ma me fa so nyina nkora ne hu oni mo numbers odi be ma oni nkora ne toatoa so a nka die ba ebie ma enti ka ede na wo je enso se ne wo te ha me pe me ma me pese me hu me ma enso wo na de wo first born number mai obeya me kan anka wan kan che ye se wo first born no number no woni nka won kan kire ye si wa hunu enti mesra wo wiase na dane enti mema yesra mo mama ni nkonkola ne ho na mo nhwe wo mu yie na daachi bi no wani beje sa mre nkura wo mo aduru time wo mo to bibi ma bibi di o sese wo mo aduru so mo ware ma kwatena se papa shawo chachao ka wo yo mo ne wo ye kama wutiri ho kama se de wutiri ho ye kwabo yi wo ka yo mo pa wo ho ya be ye fe wo na wututu tata na wo je chao ka ho ya be ye fe si wo hu sese ma mienu nka wo si ase wo ye kuntan ene ne wo ye mo na asia no akwa kwada ahemu ne so wati ase ebeboa ho ba bia bewa boa na wo hye ho no enti nkona na etiewu se wona omo de be chewu a na nka papa ibetena ase no ma ko na nka minim se wo be ka se ma fun me ma no 7 years ofun oba no nka ne o se da be da ware no wo ma fun mo nkona no ma fun mo fa nche me mo papa manya die munim school mo wan ko school fees ba kokora na tintintinti wa ya bare untumi mpa acho okay eno ne be free evangelist mame nana wo ye nyame adom wo ba wo hu me just me tie no free me o se me de antene kire eja wo nyame me ne na kwe ye wi afa ye hore ne ya se nwi ye ewi na gusu nwi su di gusu ana sa paja me di gusu na pa ei ene de jozi we ha me so ni buji na me chu ye chu paja suru o wa wo di bisa ne ma we de ye nta nse ne ma no ye nta enya wo size enso enya abaso be adwuma ni nti ebi si sada na mo no fo kakra ede betwa kenchi na po chere da ku gina so wen po gina so wo pe no fo na po we ni pa bone DJ ni gina so ni be fra in spirit enti na wo so won kwa
adwuma waso wonko enti se wogina so nam se se wo hwɛ ni oma ene ma so ahwɛ no wonderful ederade ase ederade ase enabna endalo ko ama na edabe ne de makani asa ama na na mini buna ane jai e chance ye 10 za to bi da ne bunada ko ye fi ada so ma bunada va emema wie ye nyo enye eba pe minu apanyina futuo kakra bi se free sabre ko nyina on putu things in order on fa ne man tutu ye pa na sisi ya na ekọ na se bisi ne maami okofa no ne nwoe dia wanwe adachi obeye mobo fi se media mi gidi se onu di kan fa maami ye. Yes. The truth of the matter. Yes. Oba mpake ni niema na jo. You be several times no with the massam ha basic. Something day. Esi emuaye na odi di kan ma wo no. Me gidi say eche obe fro apa ocho. Or act out of pain. I said was woni me wa bodam wa. Mama oba du sa ebe ya den pa say. What the idea ya no na du baby no je wo a wa chiro se nkola no omu da ne yam wa chiro so betimi de nkola na sie for 7 years wani huru ade mama de na me dwen okura ne se ba ko na oware ye ho na tena se gini 3 so se empana de bisa no se empana papa ne se empana na ma me no papa no oso bi aka che se empana we de tena we ne ma me ka so no wose wotini wa wale tini kunu nche wotini kunu nche ne wo fa betimi atra se agi so no emema bi mfanya futuo se duru baby a emema ya mobo papa se wa ma wo manya wo nan fofo from omunkola bremu na wo munyini a ho na be hu se o yire pe wase ma na so pe wase so no de papa ya ye senka hyase no ene wo so ado ntemo a enka medru se o ye no ho se mfa no o mu kokokwa o mbeba ena ubusa no kwahye mi ntu ko ye nanka wo ya oni maame no wo mienu ne ensa ka ba hwe o ya ko wo mbeba o ma ba hwe mbaba o ma beba na wo bo bra no ma mo bo mo bra ba be ma bia wa dwene ya usane duru be bia wo wieye ebe ye mopo fisen kolai ebe mi ya pa se e ma wom ne ma ni pa etimi akosa extreme ni say they don't want to see their father command this out and ka be ma ni mom be cute ni maame na but e ma ni nyina o ma join force say o mo person mo papa ni e de na course na emema ade ba kwa ma ya na ha ye efiri adam su empreto so efiri adam su na me busa adam sa adam aden de nko na asi de na fe de me ba wudwane dwane nyame o oba noa ka adam just accept it nyame ya so ya be kan easy sa ye ne ya adam ye gen position ke ka sometimes you can say na agama na emre se adam ko twantro wona towa ai se da bia ma ko su be fia mi hu no ma ko hia no na da ko ma ko su be fia wa ba be pepe mate abai me ma so me ma no mo ko we se e ka we ya so for na den papa na den na tabi enye easy enti se emema etimi giatum ahyase no ana ya ba forma pachawa efie nsei da but say no I say I'm the head no me the year one say ukasa but wo the year me there news enye obi anso na timi so sa asem enkwasi asem no won fa ho wo kasa no say president sofo ba where is the family 7 years in 7 years in eja sofo wo baba wa yira yan fanza wa yira
Enfie nsu nti emeto wanim. Oso ko obi enfi, oso ko. Obi amwa. Obi enfi. Oso ba beka so akobo dia be no. You see. They say why na abeko. Why na abeko. So mu. Nipa we no opra wa wu hunu. Suban wo de wa bontenko. Subo de wura fie nko. Nti oba na wo te ho no no esi hene. Ene wonim nsohia no wodam. Nti esi wudi bem yenka se wudi fo. Wudi fo yenim si esi fo ma be frɛ. Na yeni nkomo se obetimi kura bra na wiase nyina hu se de mama bi si ye ma sa anya sa da bia mu nsem eba obaka se bia de oba ye no ene aka ma no bata ade no obi atimi frɛ concert boka ya hadio enu aka ya hadio obi atimi frɛ concert boka yenim so na ado na be se uko live no ba ko wa ba ya ka se mi okoduru fia no afrɛ me se munni masem di me am de masem bai na mo bua mo na sister yam pa jimi sam wona ado asem bai wo do asem di ka court na odi bem dabi ade yenye ne sa enti ese yine minnim sa obeba because the assembly kono we are seeing na person o side of the story ka ba bua wan kasa na mema bi de asuo nyansa next time wona ne yire wo ho no o fa na chi no so se so ba ni ye bia na de okoba e beto obi kura te dem o ti abonten no anti dan ya no wo mo hye dem o wo sa se ye awia mi bisa ne se breben e na abeto no se me beto me ba kwa na boy ni soro ko e nje se wadi ayi ba wo so sorry o so mama privacy asori bampo an so mama privacy yes no oko awia oko ontimi ntra wa na wa ba na dabi so no ade ba ko se ma on se yen no me kan ye na mema no ade na e twa ye no yenim se yen kwa na ye pain but the drum be a man pain no ya na ye nte so but ye be stress sad ye asi minu anu mema no ye mfa nya futu sem na ye obi anfa bi mo no ntoma no kwala na anu omo ho no eno mani ate enen kwala no first na ka wo ma na wotwe no mani bie ene wo free ya furu no mu ba no a doctor ni twi ni ti APA say na no afi na ni ene wo free ya furu ade enche no ate na ni o wo di na gropra bo so wanwe kakra nwe die kwasu bia de no eti ma me ma kan tam say me ma mfa me tiri mu kanta me ni bi mpa let them know I don't have me nya bia me de be ma wo say bia o mu fa me tiri mu kanta achi anya sa no a da ye de roba sha wo hwom wo kwatim na wo sin say ona ntuma fra no open asma no kura wunya no fi say nkola abere mu ohuni na ka 7 years untimi nkosra nkola wo school untimi nko untimi nyawe wo kapre banko mu se dabi wa wanje dabi ani ene mama ani ene they say before so baby I better take action o say ma de wa abadayo so obet mix na wa mema nso obi be me twafa ho mema nso obi oba so ka say me de achewo there's no way so very fair etin kaka e da obe sorry no no one say afi apem na mo say mema ni bi ho no mo ya say ene why na mama oti aware ho a e wo sogu na no a sorry anu asa de mako me ma to me pe wo na e sogu ma no me pa to enye easy sa me papa me hu ne say no mo treat ma me no okonya oba e bi obe yo ne ne te ho no no ne wo ho na mo treatment no no ba ni ntimi eti e ba ni mu prekope e na osesa na ne ma no ko eti afa de be bi ma papa so na wo see your friend no ka say oba no we jai no yes so we jai ne dia na wo jai no 7 years o da so ne ti mama ka me hu ye o da 7 years adanse mu nti no na ka wo send this kako wo evidence mobile money so send dia evidence o say your boss statement ma yes you crop be ko class still once if I chose 7 years no 50 pesos kwa one otumu dai wonim bonwe wetimi abobonwe wetimi abobo ni na ya fine ya santoa na wa ha etinka joso man na wa ha no papa count mi nko ho wode nka kɔ ho mu adanse enti me kɔ ya na bia me kɔ ya no kwa me ma ne se ma me na wa ha o wonu sai ya santoa ni no kra no sama oba na ifrefie no na kra ni ya santoa o wa ha JHS enti de be na ti ma me na hwa no ya santoa na ade ya be tie gina hwe ne ma ya be tie gina hwe ya ma money abro abra wo nka ho
abra wo no onka ho ye fa anya hwe ene ye nyina ye kan enkra na enye akra bi na tu obi enye ma bi na tu ne ba fo se wo papa nhwe wo nti se yo enkra na do mani shade me se na no akra ke to bi ame na so he wo jeje wo be call papa se dada me nko na so dada wo nko enye so onim ne pa na so wo nko fi se ne papa no emfi no onim de ekosu nya se ne maame free kromo ba bra maame ne kwante ba maame ne bo ene de oye nyina akra ne hu eti se ne wo de ahye otim se nkra ne kwa no meba de papa state hye oni ma yie ne no nkra no mo kwa mo ma o kai efidada mu papa bi obesu nsutro bi shoes pensu ya no mo shoes na ni ka frankwa openema ese de ne mana ye ye me pa cha ma no obajibi wono kwa de mama so no kwa de oba ni na edie e de na oye oba ni na edie asie fra oba no se me ka cha me mana se de mama ka sana bono so kan akwa ha se o mu kwhwo mo enti se wo ye ni ye se nka wo yanka we nimte so ho enti sa na tie na obi ntu nkra ne fo o ma hu de ekoso enti se wo ti mimi hu ne se no onim so obenya ba wo na unfortunately e ba na amba na se no hu se o ya ye mistake na ka ba ye eno an se ma me mafom wo de se ade krokra wo ka wontimi nka mama mafom mere ne memba mo mpa che o mo abet na aye kokoti e me ma sa de na wo so papa munja ye o yejai mo ye boni amo yejai mo ka sorry no munja yejai ya sakra enti me mama kakra bi na make papa no nkonko ye no homework yi on fa che o pambra ne enfra ma me ne ma ne ensese na asumdwe emra me da so papa ama bre na fa de aka no egu ma ye na fe yenko ahoma no so ne tiefo nso ahoma no so be shitu 3P garlic mixture every P-Work natural ewo dwaso da sani bia bomodin apabi wa hotoso no garlic edro kroje ewo dwama so na hyenso de no garlic kokko na da ho na ewo glass to ma hwe we bepai enti obi bia pese immune system ne jane national bo ho ban di free pressure ya de ho afa sugar level te so no edro no 3P garlic mixture stroke na ebo nka ya na se ama wo fa dwodwogu nsu ya wote ya wedro 3P garlic mixture wo ba won se bo no ha wo ho no 3P garlic mixture Danny Herbal Misty Herbal ene kolina ke ho nyina obenya bia to pharmacy ene herbal shop bia da edre ebi wo ho 0201 00 0021 0201 000021 Alaska Star Enterprise Emma ne papa ato Ghana's #1 original wallpaper center wo hunti wakwa Germany Canada Spain USA France Italy Denmark and Sweden wakwa kra wallpapers DF colors no edane na so na se ginane na so edan so papa designs no so sa ne nyina ginane na so eti wo pair wallpapers de asiesie wo dem FM studio na se wo TV studio baby bia wo bia no na pair wallpapers a F no Alaska nchena wasa odi wani chirem one more sanso ewo bed sheets blank curtains original curtains bar TV strips light airport chemicals and afa waterproof chemicals stickers ni nyina so ebi wo hom eno tia to form fom ani chirem open nkronkron so a wo hunti wate bo no so kura amana ba form Kumasi Edum Mrs Anoche Plaza Prudential Bank Dinoa Emum 0554114878 0554114878 Ufrepe Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center one more edge so na hum ka hit patch no na me de ato anim se eye plaster ye wodwa so eno ti bomodin ha so obepa bie enam se eyaw ene no an obia e de eto ase number no sign agibiem eye 0599 991149 0599 991149 ubenya bia to e wa Akoma FM ye premises ye wo Kumase asokwa ye ne city mall main gate no edi enhwe wo ba bu nsa na se yaw no ebro so a eya hum ka hit patch wo wipe na de ata wa yase hom heat ni bebo wa na to ya no nyina se kama e de ama wo afai infections ama wani nka kura oba bi wo ha da bia wa ye nyanga wa ye se fita wa ye se soro ha infections e di na ni bomoden sa won sabeka Zahara Mixture energy capsules me kan se aye manu a wo makọ secondary school foforo no won sa wo ba ne ba no hwe ne pa ne nyanya mu ane ma nkoyie wo ba time so twa de be hu na bisa no say infections nko ade ama ne Zahara Mixture ene ni G capsules ba ko ye topa ye ba ko ye nsuo kabomu a
na kyerɛ wo de to infections ni nyina kekaye ni nyina na wo de to ase na kyerɛ sɛ nipadua no etimi ade ne ho afei eye gono syphilis candida anasa immune system no na apese gina ne na so a edro no eye Zahara Mishra na afei G capsules Zahara man capsules be ma so so bomodin ase obegina so mo se me ma no no mu a na wono magina so se ahodwo round about ponko no so honom wo gina so se kire beyin be ma bi wo ko siranim kakra pe wo dai ya wo chentefre age so ba na sa da ne no ansa no watime gina ne na so wedro no eye Zahara man capsules be ma be gina wo na so wa wo so ahimpa mo ba no so etimi ama mo piafo afei hindi heba mesa malaria na nse wono mo to ntimi ni di ene awia pie hire na nkwa na wate asi so bomode wo test na malaria nkwa de a edro no eye hindi heba mesa yesan eso edi treat typhoid diabetes esan so boapa ma pressure fo ni nyina eteso kra e ma wo so wo de ho 0246 348334 0246 348334 Cave and Gardens Ghana Limited one na doko kama wamode aba adwaso ne doko bebre no a na wodwaso ne so apomden ene akwa hosan team mekamfo Cave and Gardens de no de akyerem janinko orange juice na fake cranberry fruit juice kama pa nka no wonu matim sampa we de oboase anka wona no de ye de papa wodi shefri gimo na hu tim fifre se pa na de sevu ahoho animonyam wo mu se sa pepepe na cranberry fruit juice no eno so te eno nti occasion bia sa ye wedding na yiyo anasa ponto bia se no ahoho na eba ho no bomoden sa wode janinko orange juice na fei cranberry fruit juice no wode esomo mo na wo pe bi so agu fridge na ne wode ate hot so a filling station bia benya bi grocery shop afei Kumasi Mall China Mall Samanshia Mall ho nyina dam wo benya Cave and Gardens wo mo drinks ya mo de abadwaso yi wo benya bi na wato e wa bomrem 0244338029 0244338029 that's say ama yetwa ye homra na fe ye ba ye be kwa homa no so ma me mo numbers na ansa na yetwa ye ho nti bomodi ana twoto 0322498035 0322498036 and 0322498037 yetwa ho abasisi 27 years 27 years to sumi no 25 Dr. Sumi as 18 and then we school I just mine sorry I born second one we just mine third one was yasantiwa it's also mama hu kwala no na oba no oyire o mfiese also what 20 sorry or 54 years and one kasi more 54 years nti mu free Kumasi no hefa na mo sign call ye cross second D takrade mu ko nyina na montem ye kama montem ye fine bibia ni entem ujidi mpacha me se bibia ye fine mpacha me bibia ye fine mami emma no ba me ni problem bia ti takrade ai say you also na problems na ye den start here say you also no dey na kofa problems no ba mpacha me dey me ma hye ni dwa tem bia oba Kumasi be fa Tom Brown mo ni otumu just why na juma kama one wabon secretary no bacha me na bon secretary no no de na juma kama enti me nim de ntia tam bia no bibi sa na ekobae untin no me ntin me nka no na juma yes na adwade na omdi no Tuesday enti Monday de bachi Tuesday Kumasi for no mo ko no mo baby tran nchen num ti bi ko na ju be 1:30 afi na no mama ne Monday tam bia bi na bi no num ti ni ade chese me din hu sa no afi oba ne ya o crowd me ko Kumasi Kumasi okono okoye de so wontimi ncheche mu nchire me okoko wo yire Kumasi wontimi nka nche opate se bia me kwa akoye we me kwa akoye bana me busa me man se mo ma me wo so Kumasi okoye de o se ani me nim me chese oba no wo kwa won krawo mba cho won krabe how cho won krabe ade so won aye be ma wabutu mba cho ye no kra ti me busa den akọ wo kwa adwuma ba wo be ba na wo yire tu kwan wan krawo mba cho wanya yo so me the message wo de me ntra me sa Kumasi ya mesa ko Kumasi a wo ko bi mi si down ho akola fi de do ma ba so mo kosko me so me ya adwuma ti nya me ya adum na se bia mitimi ye kakra me ye dan ba ko na che kwa 322498037 within the baby afrefree me kwa mini aba ko tia papa bi wa fa kwata papa
Mini aba mame manu abedwafo nyina mo ne adwuma ne mo mabaso dwumadi amudie ne eso ye ni papa na memfa akonye so na metia kofiate me nyina mini aba e papa no sabi o deta papa ne maneko ni keke chinya ni 7 years ni won si di kura ko mo fra ne honum ti wi afifie na wo si wo ko busuafo ni si wo kwai so ko pe wo ma tira kwan sabi o bo pe ni kwa no ba wo honum tu the Woodianum Kaya way. Oh, Lagbo 18 years, so what is 18 years? Nay, 11 years, you. 11 years, my men are showing Korea more years. Now we just have a room with ya, Papa. What's up, him? Not a chop for being out of power, you don't know, Manachawa. We didn't say about one, and just tell me who may buy me who back. But that's me about Papa. I mean, a shower for quite baby. Oh, Kafra. Well, to me, and you know, so we didn't me patch on my show, man, mammy. We didn't baby a free. Oh, yeah. Ira. And patch on me, Gianni, because you took me to Sumac and Pabba, Basia, Akoma 87, Mama, or Tom Pabbo, and a Jim, now, Mammy, I got some more time for your best friend, or the cousin, the colors of the bed, like I'm the Cabiamanum. About 10 years, about 14 minutes through. Soldiers here. And you never are, you're actually and Krana. I didn't tell Krana, so I didn't have to Krano Macasa. This is so I'm a jack, yes, Papa phone is a moon Krana, who kiss yourself, the best and Krano. A best and what, and my Krana of draw more money, a feeling, and you are dead here. Yes, Papa, when Cowbay, then call a patch of Mammy Bia, Mafu Bano, to see a seat near the oh, yes, there be a money bar, no money, and no one nearby. Oh, yes, Mammy, that's a macro. That's it, Koyopoku. We didn't baby a free. Maa Akos, that's a friend and Nadia, then Cassetta will be jar. Yo, Nana. Maa Akos, may say, neighbors is here, meeting your friend, one of the family, if you said to your party of a few of the jar, my team is a PNC. Oh, what is Papa with Maa Akos, you're very near Goro, Maa Akos, and mommy. Maa Akos, your papa, no, I only see, you have to about on your boyfriend as a Reno, Oba, yes, Reno, Obadi, a baby, and no one, into the papa, no one, I miss it, or for conditional, will be another man. If you are good, with us. Me own shroud, we didn't baby a free. Hello, Maa Akos. My papa, Mumbai. Bibi anko ka papa a enya twede papa nene nsem na wo kan sisi so ekwan bia so ana so so se wa mre wo umlanti blemu a ble wo kwakura bom nti won hwe yi na akama ya kan oni mo fia oni maame no mo nya metao mo kan de wo mu bia na maame no kan de woni na ye de de pumasi bra beto yo ye be mu ba bia de pumasi bra beto de ni ba bia free oh and that line see we didn't ba bia free Maa Akos de go wa na pinsa yiku mira ye kwe Maa Akos pa no kan ko ko kan ya de kebia ma no be tsana so ko mi tsaro na yo bi ni hu e kan so ko ni so ata wo hari no be too much and you can also kind of na obia no dia boa no ana so for so you very careful pa oh you say bia ho say na ni ka so ba wa de ni pa ho sa nkini se ma mundi hu dia ma wa Marco ya ni shira mo me on sha won so me nua ba ma we didn't ba bia free oba fe mira ma ho so e champion brofen kwa mo highways wani ni tani sa dai na no banana oforoko o di ya be mai kwa u ba e kwa bi so botu so me pemba o be twa ala gaga o pa ho aba uti no pampa fo o be na ku 50 million kwa na ga we ba ya e be se be ma o wo de sapan aba ala o so usi we se de ayi o ko ayi o pemba ba ko bakrao that's papa we didn't baby a free
Maa Akos bacho ma Oh, mira papa bi. Unye be mani a good sport ni ja ti kro from. Chia ja Be ti chia be ja phone na. Maa Akos mo pa ne mo pa wo ye wate. Woni ada na menua ba. Na kwa koko. E ka se ka de be chire bia me ka se mu. Se ne ma ya be che ba ka. Wo ba ya so bi se no won aso se ya fe ya ka se no ba ko. Mama me ka se me ka de be che. Amenche me pen from you ni bi wa se ya mama. Ochia beje ono panyimu nyina wa ha. Me say. We didn't baby free. Hello. Yeah, we didn't baby free. Yo, but you said it free offense na dan come the ewo adwuma pa mo ye de boa o man Ghana ni asante man. Na ni hia mo pa. Na said papa no eba na di say last mo beka no bia ni ho o di ni tu o say me de mama ware na me man na be hwem o man so woni ebi number ne kasa ala na untimi untimi call no nche na woni ne kasa no no anche unianum me mo mi sa mo na mo betimi aka ma no ama je say me sa timi aka mo nti de message ne say ekwan pie so no wa fom nti message say da bi amode eboa ye no monhwe na ono so baby a wafuma fa no montete no na on so ntimi nya ne ba na edani a wadi ka afum na ni sha mo bebre ene adwuma pa mo de boye me da se papa we kafra wajina so ache dodo 0322498035 we didn't baby free yeah me pacha my radio no kwa form kakra na kasa mame we didn't baby free 87.9 Kumasi. Hello. Hello. We didn't baby I will free my radio no papa. Sofujima. Ama se WhatsApp on near Bema. Yo, ama se wa near Bema. Sofujima yenkwa. Bema no officer. No yo officer no yo ba no. Odi kan kofa oba. Etiti oba no. Ana oba no hu ye nti no pake no ma oe. Ana nkwala no so no omo ani ye. Timra no omo ani ye no nkwala no so o ma yi o ma ni afiri o papa so. So no Bema o ware na o ye oba sa oba no wan koto no se di impredia sa eslemo. An koto no free slip. So no say ana o how na wo mu and prayer o ko fa ya o so no no wuye. Sisa oba no ye no ma bia anye ana wonu no ho oba no ka so oba aba pass and papa bi ka afa bini anu ma so fofo no o mu hwe bilie pa we kwase ade a ode aye ababa we ya oba ni queen ni han fa wo ya sofo a o ma de fa babu kenya nkoto asam sisani pa ade se wo asofudie ya biye ya adwuma 48 years ni what you say o fa babu no wakanya me asam sisani pa no ase ni tibia enyem abati bia papa mu no wasacha na adwene na kwasa asam o undimi nyame adwuma na o akofa sa asam fuwe sei azan no ni ade ye na me ko hunu ko ka ye se menye we osofo ebu sa brawe enye sofo no de no enye kura aha na yede akoma mu nsam dwumade ni nyina ebesie wote na nakua kokko nka evangelist Samuel Mensa wote nka Annette wote nka wote amasaponka Mishme Haywood producer oboye chidom ni adonche na yaw de ko Facebook na fa YouTube live sabre de ye sorry so ani ye jedwa no de amabusu apene Samuel champion in the sports crew na fa wodi Akoma sports the powerful sports ewie wodi atuaso Akoma dansio na yet mediatina all day. Akoma dansio na yet mediatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo.